Si juga nunggu itu bukan nabi talong ko na ngauna na siya. Sa dotu lang nga son to. Okay, lalabo suri nunggu gabo ko okay. Bata pa kanisa mo lang dito nang dito ka. No bitang ni sing lalo to sunod ang gabo ko boka. So ba ko sini nakit lalo tal gabo. Nissan Bulunaka. Sama mai kawasayan in a radio Bulundo mata San Francisco. Darungodi ang natulog kinabito na kloka na kama ni Moniti kinaborobuka bay kemadawa ya Amerika. Dini kinaruan na kloka na singalevo ni Tusi di kinaborawai bay kemadawa biti. Radio Bulundo mata San Francisco. May kauti kanda vatamai. Ongko na Radio Bulundo mata San Francisco. May kauti kanda vatamai. Alifome katuinitu Ruvini kaloli atamata Sala nandina bunimbula Kotisundu anga Osulia nanogumbula Lesutali kiwe kebuni Nunggu turanga bunimbula Alifome katuinitu Ruvini kaloli atamata Sala nandina bunimula Kotisundu anga Ausulia nanogumbula Lesutali kiwe kebuni Nunggu turanga bunimbula Tisunongu turanga Sisunongu turanga nongu bunimula Main matena bukungu Awolian nomandra Aukilani yang lebu Suminabe nonandra Mibuli nongu mbula Oh yalla yalla wasuma Allah sunga Kila nandina kinada Iyo seda kabanga Tamata bakaluluma Ngo koyam Angan revan na bisa Oh yalla yalla wasuma Allah sunga Ila nandina kinada Iyo seda kabanga Tamata bakaluluma Ngo koyam Angan revan na bisa Tisunongu turang Sisunongu
Ana radio Bulan Dua Vata. Wakambula tiko ani veke muni ana dua tale nonon te wasininga ona vata e nei kapi binaka ni moni tendendai nei katini ka vitu ni singa ni bulo e pereli o kenda pa kike muni se venga na vanua o ni sema tiko mai kina and singa levu ni kua mataka ni kua sembongi levu ni kua duindui tiko na singa duindui na ngauna duindui tale tiko na vanua and sema vata tiko mai kina i anda waka vini binaka ni raoni do mai sema tiko da mai dua vata tiko ani na nonda vata vatongo ana radio Bulan Dua Vata ke reke muni ngā ke waka singe matai ni ngona ni sema mai kina ke rauni ni nge wase tiko ani na nonda vata vatongo do makasara ni muri ke to tiko mai follow us ndu tiko na like na share na veka ngai rauni ni na waka dore tiko me na waka te tiko ni kina na nonda vata vatongo na radio Bulan Dua Vata e na bebu ke sar tiko bakalebu rau telangani ni muri ke to tiko na Instagram ka waka telanga kina na neto YouTube channel waka nuni binaka tiko ani sivenga na bono ni sema tiko mai kina e na singe lebu vinaka ni moni tendendai ke tō wakambula tiko ani ngo to toka tō nanraki e na tomba lebu ngo San Francisco vi rungu toka wakalilai i to toka tunga wakilei tunga ni tuku ni tunga na mbongi ni kua e rau ni na tau tiko na uda weke mundo mai Santa Rosa, San Rafael, Petaluma e wa tiko e ana vi kaira wakarita ka tiko mai na ndau ni nraki ia au wakanuni tiko ni nandona ngona leka ngo e rau ni na rongo the tiko kina na i rongo me wakaira tonto wakaru takatiko mai na TV1 se ora tōna wakalesi mai na tambana nei lololo mai na nonda vanua bina COVID-19. Nomini tō kaningo una wuni nda kua o kenda waki ke mani ke na ndua tale na nonde wasiningo na vata e ne kawi bina kani moni tendendai o sureti ke mani me da vi tōmani tiko ani la ke adhawa saratiko na vitu na kaloko lewu na ulutanga wakaru takitiko me wakanga ondo wakaritaka ngona nonda vata ke wakai tiko e sona ulutanga ni na vina kata menda na mai veital no tiko kina ne kawi ni kua ninge vola mai le wakai tavi mai me rani tō wa se wata tiko ani na nondanga ona vata e ne kawi bina kani moni tendendai o wakambula tiko ani ve indinga ndai mbola leilai ni mbula vinaka wakalevu na seama tiko mai wakatalanga kina vi John Taiviti ndombula vinaka mai na East Bay mbula vinaka mareda lalanga vesi vinaka wakalevu na seama tiko mai na kawi ni kua mbula vinaka Tawake Beach vinaka na seama tiko mai mbula vinaka ndauve Hanisi Takavesi mai Santa Rosa ke kimdo mai na city level San Francisco mbula vinaka Penny Sokini Dhambe Lawa Makereta vinaka wakalevu na seama tiko mai na kawi ni kua ndombula vinaka na seama tiko mai Serne we wakambula talitungani vi Rocky Baksh vinaka wakalevu and the US Fiji Times San Francisco hopefully someday you'll come in and join us here on our radio Bulan Dua Vata wakambula talitungani vi Pita Ngolea vinaka wakalevu na seama tiko mai seama saratiko mai Batiki lo mai Viti ndombula vinaka na turanga na marama na ita wakanuni vinaka tiko and singa levu vinaka ni tusi tendendai wakatelanga kina vi kimdo na seama tiko mai Nandawa kimdo na seama tiko mai na Wailea Street mai Watuanga waka bula tiko ani vi kimdo se vinga na vanua au ni seama talitunga me kina vi kimdo na seama tu kina Wailea Street vinga na vanua na se burabura dawa and the sanduile tu kina and ngongo wakambula tiko ani vi kimoni ni bula vinaka Ni
Ina kena toi tala noa na maramo ia, mai lutu sanda na mai rongo da saratalikina na i rongo mai na nonta vanua, na nonta tō Bengaravi, na tambana na i lolola mai na Fiji TV, mai witi, o kenda waki kimni na senge sema bō tali tiku mai, na e kawini ko aina radio, Bulando Wata. Isa ni vale bebe suna buni lawa o siro mituranga mera ndauro kobir na tortu bakabesu kara Bengaravi na yalondina e barata kana be kaungo turanga e na ngona be siko eni kina kilibuka e tukuna ni dondonu mera kilatiko ni so kibera era tortu bakabesongo e senga tuna non reinui nui kere tunga kere tunga bikenda menda Bengaravi na yalondina Bengaravi inda rokoba na tamata. Yanga na ya bule bundondua. Do bosa va tama, do bosa va tukandra momo beir na tikongo. Merede tikonira kawita. Do tarati na ulu tangango mai enan singana noa. Lokaba madala turanga chief registrar. So bir sa sekatali no matuwali. Malu kumdo saranga sa tukuna nui. Tukuna ni ndua na dhala lela ya na rao ni baka dhadha na tuna non radhaka dhaka binaka. Mundo kila talanga indua nga na ituku leilai na kote levi na kila tui rongo binaka. Na bida na marla usau di sini marla wara-wara. Boleh terbika ngai na yari boleh bibesu na lakumai na bisi yari terbilu taki. Era saranga ni kisini rongo bina kasara. Era saranga ni ditementaka komisna kita na boleh sini. Lepas tu na Bengaravi. Sini kita nganggo sa lakauti. So sa kabin bisar nanu muni Bengaravi.
Warta ka turanga ni waka nunuiti ko koya, mera bukei waka pinaka na daka na vale bebesu. Nuita ka ni naloman ni Vanamba Kyungo, to na reni reda so na visa ubina. Ena nugum bolem-bole o yau, bolem-bole ni minista. Ena madawa saoti, sa abandoniti ko na turanga na minista ni Lavo, mesa na siko ya ni vale bebesu. Sintila ngona daba sa siko ni kina na uti ni minista ni Lavo. Kasi katalanga si uti ngona daba sa siko may na bunilawa kiwi kemdo. Na inakinga ang baleta ni saving gomatiko usatun tiko buwan na bi kambalit kum ni sa uti sinemba kini sinto sa kina no ni sinilo rate tala na no ni terms of condition. Kau reda ni sini sabasaba sindondon que to su chule ken reisa una sotia no bisa donga ingole dag sani dondo Erota induan rau ruasa ngabul katolo na ngoni buli sala ki baka sala takioti may berto na Substance Abuse Advisory Council ena lomani ambaki ongo membalete tiko na non Raquel Kasamitaki ni raoka na son ni tobo me bakana kena baka ngataki na wenganga ni bebak mateni taki na itobo ni beba sarra taki na beba kasangai kena be itobo taleso kasenga ni benga niti kena mbula baka ngoni buli ena kena sangai me wali na bele angongo esa mai tabo ditiko kina mai natambua high school endona banua kara na rau ni buke kina na ngoni buli e na buku ni be ka tiko ka baka toka itiko na Western Students Support Service Hub rau mai taboda tiko na programo bongo na minister ni buli o aseri randronro ke Sophie Tembi mana bol ni mata ni Australia kina nonda banua e tukuna randronro ni na Support Service Hub bongo e na buke na ngoni buli e na nonda wasea ni na lenga laku duruma tiko kamera na kilata lenga ni na senga ni wasei kina beba no tale so na be kar sa mai wasea tiko ya e mai baka bina katatal tunga randronro na mata ni to Australia e na non to baka labota kana pro karamongo e sa tigo talenga na itubutuba me na ndo talenga na tambana me baka ongo e na boliku ke na wasawase loma na turanga baki basa ngabul kawalu kan reba takatu na lor ni mata nitu kame baka buna endona donga e na noa sa mai tau tiko kibwa na bimbe taki e sa membe tegitiko e na rebongo e na reba na tele ni mateni ke na dona dala ni reba na baka robaka rerba ki ka baka buna na maboa e na re tiko ke na mata bilwai mai nabo ni mataka sala ki lewana tiko ya ni etini ka bana ngone ele ona programo ka ba tokai tiko na Emerging Leaders Forum program rato mai bita bata tiko na programo ngo na Fiji Women's Rights Movement rato mai baka dor tiko indua na norto daka ni be baka ramataki ena madha saoti karto mai ndingi taka tiko nikina o erna ngone ele ngo mai nabua ki singatoka na programo ngo e be buki tiko kina na mateni to Australia kena Women's Fund Fiji tukuna na director ni FWRM o Nalini Singh nirto marota kana kena sa membiu batatiko so na programo me bakaongo ena non rebuke na ngone lewa kena tutu baka belio taki e sa mai teko butiko na programo ngo na bulongo kana dabatiko na buloko sita karlewen tiko ni kino erna ngone lewa mana lomani ambaki tini kawalu kena rua sanga bulkalima Ana baka dortiko indona bisiko na Prime Minister Wibuke ni New Zealand o Kamel Sepuloni kiviti watalaki na manayatu Solomoni ke Tonga e baka toka itiko na bisiko ngo me Pacific Mission kamatay talanga ni bisiko me bakaongo kabaka dorinyo tene kena tareke anda na rebu ni COVID-19 na ngole tiko ki na mai o Sepuloni rua tale ronangola batitiku mai kena rua tale na minister kena sona bagles lesi mana parliament di New Zealand o te tiningona mai baka dorkina endona bisi me bakaongo oya enamba ki runondolo tini kadiwa endona ulutanga kana mai bebo sa kitiko baka lebu oya nanraki bisau ena tegu botegitiku na tuongo ene ka rusa bulkan doni singa ni vulongo
E main dalo batiko na Commissioner ni Visa na Matakongo o Chuki Fong Chiu en dua na buli ka batoka itiko na Intelligence Workshop e na Fiji Police Academy. E mai baka benibinaga teki artiko na baka itabe na bulingo Chiu e tukuna ni matai matangali buli me bakaongo en dau bebuke en kena labete da kena non rebata ngene ngene daka daka na buli ongo na baka dortiko na lomani ruana madamu ongo karna lewani tiko ni rote rua sanga bulu no visa matai tal tiko ngani ngona me lewani tiko ni kene rua no visa me samo na pro karamongo en ngai daba tiko ni ka rua sanga bulu kawal ni singa ni bula mayongo. Ela ki se koba ni na minister ni Tete o Vetimi Rayalu en dua na Tete kabato kaitiko na Marini Tawa Rise Beyond the Reef Agricultural Cooperative emba e mai bebo kitike nikina e rua na mata lawa e na non to bakanga takatu en dua na tikini gele kasenga ni bakanga takitu e na dua na ngona dinde merto Tete nikina na mata lawa ngo e mbiuta bata e membiu bata tiko e na lo menemba ki runu dolu rosa bulkandua karlewere tike nikina tolu sanga bulu na ndau Tete na non to iboli lebundundua o ya na tabioka kena turmeric ia reto te atale tiko ngana nduruka na vundi kena beka kanan raunrau tale so e bebo ke bakalebo na non to Tete ongo na non to mai sole baki tiko e mai do tal tinga na sala ni buka ni kambani ni Fiji Airways oya kina korturanga ni Australia mai Canberra ongo ni oti na kena mai akadi bagatigo ni tukutukongo e ngeindo kina na tiribu ni buka kabondo tike ni kina na minister ni Sarvanua o Williame Ngaboka na timi ni rua kena so era laki sarabatuka ni na non rua sota na timi ni rua kena timi ni Brumbies. E sana teko bukatiko ki Canberra na Fiji Airways wakarua na loma ni dua na madawa onko manabulo chulai kena September ni bera ni nagiteko bukatiko bakatolu e na loma ni dua na madawa manabulo kotoba. E sabe bakan ratitiko na Prime Minister Siti Beni Rambuka ki ber nandau ngito raka bisaumi sena Rugby League mer nandau buli me ber na kenandau e ngitongo e mai bosa tiko Rambuka e na kena tabodi na sot ni Vodafone Super 8 Championship tukuna Rambuka ni na tosa daki tiko na ibakaro nigito kasantundonu ki beir na betimi karbaka itabitiko mer na daka bako koa e tukuna ni na wakatal tungakina na beliutaki binaka nganrebi e na betimi ongo tukuna na Prime Minister nira na baka itabital tunga na sotongo na elewa tukuna ni ruto bebo kimai e na nonra lewena tukuna sotongo na elewa na matanito Australia e ono na timi mana waswase loma na baka itabitiko e na ni Vodafone Super 8 Championship ke na rua na timi mana sasa bakara e na baka dortiku na sotongo e na loma ni rua sanga bulu kandua na madawa mayongo. E sabe bakan rital tektunga na Prime Minister Siti Beni Rambuka ki berto na songo ni Fiji National Rugby League merto mbita bata talenga en dua na sota me bakaongo me na boliku e na nona taboda tigo na sota ni Vodafone Super 8 competition tukuna Rambuka ni sa otiongo e tolu sanga bulemba kina kena baka dorti ko mena sotongo kasa kena ngonando nungo me baka dorkina na sotongo mena boliku na matani tobite mai baka benibena katagati ko na be ka kota mai nangito kena nonda bano baka bibi na kena do baka ulisti ko meni labo mai be ir na be bano taleso kena tambana ni sarbanua e solle taltinga na be baka deitaki mai bona matini tu ni reto be bokiti ko na be tambanongo na Fiji National Sports Commission e baka retagati ko na be kaongo na minister ningito o Chese Saukuru e na nona bosati ko na kena mai daba na sota ni New South Wales Rugby League's Ron Messi Cup 2023 kabaka dorelo toka e tukuno Saukuru ni na sotongo era na rau ni buli meki na era nandongito mer laking gito e ni na burbur lebu ke na be sota le lebu e be bakan rital tinga e na mbimbi ni non ratango maki nandongito e na timi ni KVT Silktails e mai bakan ruka na timi ni Hills Bull e na kai tulsanga bulu ka ono
ke 20 ka ba e na sotsota ni New South Wales Rugby League's Ron Messi Cup ka baka dori mai Churchill Park e lo toka. Rato sa mai lutu sartiko kene ka walu ni tutu na timi ni Swire Shipping Fijian Rua karto rawata tiko na ngonungo e tini katolu na poindi e na sotsota ni Shop and Save Super Rugby Pacific. Ongo ni oti na nondo main ruka e na kaiwa sanga bulka tolu ke rua sanga bulka walu mai buana timi ni Brumbies e na baka rombo ka saoti e liu takatiko na tubu ni poindi na timi ni Chiefs e na tolu sanga bulka na poindi karua tiko na ngonungo na timi ni Brumbies. Hurricanes e katolu tiko na rua sanga bulka vitu na poindi ka kabati ko na ngonungo na timi ni Crusaders e na rua sanga bulka tolu na poindi e na timi ni Blues e tiko na ngonungo na kalima ka ono tiko na ngonungo na timi ni Reds ka kabitu tiko na timi ni Highlanders na oti ni ba na timi waya tiko kena na timi ni Waratahs Rebels na timi ni Force kena timi ni Moana Pacifica ia na moni madhaungo e mai moni madhasa oti e mendruka tiko ni kena na timi ni Moana Pacifica wana timi ni Rebels na kai rusa buka walu ki basanga bulu Chiefs enganga na timi ni Hurricanes na kai tulsa buka tolu ke tin ka bitu na timi ni Waratahs e mai bandruka na timi ni Force na kai tulsa buka ono ke tini ka ono na madhaungo na timi ni Rua rano soti kai ni kena timi ni Chiefs ongo ni sibitok ngana bitu na 5 na miniti e na mbongi ni baka rombuka. Sama sa ini takatiko endo na kontaraki ni wana embaki kena timi ni All Blacks ya Rico Ioane e kena balambalongo na kena na laki baka itabital tungayani kena sotsota ni Rugby World Cup kataraba e mai kade baka tiko na songo ni gito rakabini ni Islandi ni na kontaraki ongo e na gaidaba tiko e na bakiruno dolu rosang volkabitu o Ioane e sangitoro ti 5 ka dio nangito wana timi ni All Blacks ka dio 10 ka rua nangito wana timi ni Blues. Na itukutuku ni raki rau menandi etau binungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko ento naka. Mea dhava ningele itaura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na neto matubabali mana matirero bakyo. Sakambi bikina manile indikebi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sesikovana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilai. Ai, ke mo do bakando tunga mai biti. Sa baka matalau na naman do ko bati. Sa lemo na ke mo do tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Da sa kusi mo saranga na ikatungo. Gamay tutala na ke nurni bondo ke nambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kei Amerika. Doko sa mai. Do mai boli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nonda biti ke ngasi ni buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka be kemudo mai biti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kenda bata Nongu chisu nongu banoa dorongodi na vima mani ono kina vitu ena kabini bugululu be kemudo e California Veima mani ruane kavi kina tolu and a single level lotilevu ve kemando ibiti e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA rongodi na radio bulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai radio bulando vata me kauti kenda vatamai mai San Francisco ki burubura
Sema mai ngai wose yani.
Iana kiana i talanoa na Rosi ni Chumbe Inongi me wakair tuma i talanoa takatiko ni ave kianda na via ni Tembara and a radio mbula ndua vata waka mbula tiko ane vike munina siama tiko mai na kavini kua au sanga mandeni kila au theo Aisha Khan ndua mbeka kile koea au sa block taki koea au sa block taka na comments iyo sana sasanga tiko nga ngona mandangango tu siana saravi koe tiko Dona kana sasanga e dhakawa tiku mingo Aisha Khan ker wakambimbi au sanga tiku mandangani kila ngone ni vitingo ngone to se dua tale kaivanua tani se kaivanua dhava mbeka ninda kila tu na ngonango na e tiko na Google Translator e rawa ni ndua e sanga ni kaiviti e na vola tiko mai wakaviti na wakaanga taka tiko na Google Translator me na vola tiko mai kina wakaviti na ka e na sanga tiko me na vola mai me na numa tiko kino kenda ni tauwiki lai e ndona kango ndau wase tiko ani wakalevu na nonra ndau sasanga tiko na ndau mbutako me ra wakaanga taka mai na nonda account me ra vola mai wikenda me wakaanga ni ndua and the wiki lai e so and the sando friends tu and a Facebook ia o tianga i ndangai kinta dalabango sala ko tala mai ndo tale na friend request mai na ya batanga ya koe ando sonangona endo wakamenda na vile da ki kina wakalevu endo no menda na gangaroni te kina ndai andra vitiko kina ke wakasarida tale ndo tale na friend request vaya kenda menda sana vola yani ndona kaundu da kaba ya sana do vola yani no wakambula yani me wakanga ni kila ni o kuentina o koenga ka kirubi kila i vola tiku mengo o ti saranga au sananga do taranga ni ndona ka kila ni o kiro kila wata tiko sanga taling do na kila se ka do mbeka wakambimbi ona taronga do tale na ka me ko tikiro mbeka na ngona ni vuli se ngona mbeka na bono mbeka kiro sota mai kina kiro tumbu dake wata mai kina dona ka vai o kimronga ro kila wata tiko e ando na ngoni sala ndana roni na kila kina o Kongo dina tiko ko dinango se duana ndau butako e wakaanga taka tiko mai na nona profile. Koe au loma taru taki Aisha Khan tiko kina, senga ni senga ni matatawi au e ngone ni viti se senga i ona sa sanga te ngā me na wangalala taki o Aisha Khan mai na nonda tō wata ngo waka nuni wenaka te koe ani ni mbula wenaka se venga na wanoa ni sama te kume kina na kapi wenaka ni moni tendendai na ka tinika vitu ni singa ni wulu e pereli ni mataka wiki anda tō Amerika tinika walu ni singa sa na songa tiko kina na singa ka ndondonu me ndau leifile taka kina na nonda tax e na i wakadawadawa income tax ni mataka saranga nei o te uti ni singa au wakamadala taka tiko ane na vida na madhao sawoti ke waka and the tosa na berata na singa ni mataka senga na lenga rauni tona kereanga me na toso tale na me mbalawu toka wakalilai na nonda tō ngona extension you can request for an extension o tia ia dina ni nda tō rawa ni na kerea na extension ia ndondonu me nda tōna soma tiko ngai ndona ka ni berni dhawa na singa ni mataka. Tōna soma ramatanga ni ndona ka vitalia ke waka e na ngona gelei file te kinon tō tax tōna e na lakutala me wikinda tōna sente, tōna turi labo se seanga, ke waka e tōna turi labo i na wakautala me wikinda tōna i labo ia ke waka e seanga, ia san rauni na o tiko wuna rau tiko na nomu i labo ni Sausomi Lesotale. Sausomi Lesotale kena matanitu. Koia ni mataka o tiko ni singa ni income tax filing. Koia o beba kana numitunga ni kena e duandina na kawaka musiulu. Koia o sa wakanuni tuko kena ni rauni tōna sasanga tiko me tōna mengi singa ni mataka sa tō wakautia kede sana file taki kede na nanda tō taxes. Ia, tiko ngai na taxes, ndona ka au ndo tarongi mai wakalebu bi au, me maleta na tax ID, do lebu era ngole mai, sembera ni ra green card mai, senga ni ra mai rawa na pepa, kanda sa mai tu, ndona ka wina kongo me do tōsanga me ndona tax ID
ID. But do bango nungu wakasama tu sami tu ena banua lia bungo sami rau tiko kina nambula, rau tiko kina nambula mai banua, verto na nonda tō matapu wale mai viti, dona kai roni tōna dhakawa, kandondonu me tōna soma matangana nonda tō iwa kadawadawa, kandona ngoni salango, e roni tō dhakawa ia me tō somi, min duana tax ID roni tō soma talanga kina, na nonda tō iwa kadawadawa. Dina ngani na senga ni na tō wakata ki ira kar waka social security number ni o iraya e sona embaki rau nira na laki file taka na non income tax sona embaki rau nira tō rilabu ira e raso milius talamai ia kente tō ke waka tax ID tiko e sanambau Sanabon ben dua tali ni labu sumi mai weekend to e sanga ni dona ka dondona nga me tona soma mandanga en dona ka sumi mandanga ni baka dawa ni nda sami tiko sami rau tiko nambula ya do talanga na ka o kilani do bibu ke kina baka lebu na baka tax ID ke baka sa tiko rau na nomu tax ID o ya na sona bonua ke baka to libanga rabale kama do libanga rabale na red o senga ni kango ni bonua ke e songa na bonua songa na kambani e rabaka rau takatu karau ni do bakanga takakina na non do tax ID me to lei me la ki to bakaleo form ke bakai to bina katen do na dona bono bitu sana la ke bakai tigo kina sena apartment e rau ni ko bakanga takana no tax ID so nga na banua o bi to karo takatale asenga ni be bono kede en so nga na banua bakatanga kina na boli motoka ke bakai to beli boli motoka e so na banua ni boli motoka e rabakarau rau takatu ne rakila ni o kendanda ngoli tiko mai so ke bakai tu satu ko ngani bakandono yo senga tu na nungu sasa tiko ngana nungu tax ID e rawa e sobira na car dealership ngora bolita ki motoka do bibu ke sarva ke lebu kilana ni o kendanda ngoi lebu bekende mai bakai tu to bata tu na nonda sasanga tiko na tax ID ni rabakara raw takatali tunga na kena rawa ni nonda boli motoka so ngana kalalai do tali na ka ko kilani ni so e rando kai tiko ke pakai senga na nomu tax ID senga ni ko baka pepa senga na ni rawa ni ona lindo lava rando na nomu bank account o baka dalawa ya baleta new kila so talanga usa koutiro sa libu kira na kenan dollar rawa na non bank account senga ni dona tax ID ngan rebekina ke baka mitiko nga na nomu passport valid tiko na nomu passport ni viti e rawa ni kona lindo lava dona nomu bank account so na nomu account ni mbange ni sa rawa ya e rawa sarna bako i labu viti so nga na ka ko kila ni rawa ni nabu ketu baka rawa takatu na nondo to mai sasanga tiko me rawa tiko kina nambule ke baka talanga kina na non tombula mai viti. Wakanui ni vinaka tiko ani ndombula vinaka na sema tiko mai liti. Mbula vinaka, wakanui ni vinaka tiko ani vikimundo mai okalandi. Se tinga mi okalandi. Vinaka na sema tiko mai please share our page. Like and follow us as well. Aki to tiko talanga na YouTube channel. Wakambula tali tinga ani vi ili wimbireta vinaka wakaliwi indina sarai. Wakanui ni vinaka tika ni vikimundo mai Sacramento ka wakatalanga kina vi Oscar Rala bula vinaka Oscar vinaka wakalewuna sema tiko mai kina Radio Bulando Bata wakambula tali tinga ni vinongu nei bula vinaka Neila Chiletanda Beta wakanui ni vinaka tika ni vikimundo San Carlos wakatalanga kina vi Dasha Hidden Blood bula vinaka Dasha bula vinaka Momo Vatu wakanui ni vinaka tika ni vikimundrau mai Santa Rosa wakambula tali tinga vi Salote Ravutu vinaka wakalewuna sema tiko mai Salote ndombula vinaka mai Savu wakanui ni vinaka tu yani mai Savu wadhavutunan raki mai Sanangori bula vinaka Vasiti mai Yovo mbali Wasawasa we wakambula tali tinga yani vi Mbongi Ono Chona vinaka wakalewuna sema tiko mai ne kavini kua katalanga kina vi Lela Lubu vinaka wakalebu maramanaitana sema tiko mai ne kavini kua vi wakambula tali tungani vi Katie Mere vinaka wakalebu vinaka na sema tiko mai Percy Merkindo dende ningai yali mai waka nuni vinaka tiko ani toranga tau waka nuni vinaka tiko ani na sengelebu ni kua vi wakambula tali tungavi maramanaita di Lady D vinaka na dau sema tiko mai kina Radio Bulando Vata wakatalanga kina vi kimonrao na vi watini mbula vinaka Tevi Tavasu vinaka wakalevu na sema tiko mai mai na solo mai mba
waka nui ni vinaka tiko ane vikim do. Ana Bath Willie Kimbau, vinaka wakalibu nei tāna, sema tiko mai nei kawini koa, tiko nde umba, nimbula vinaka tila langi, waka nui ni vinaka tiko ane vikim do, wakatelanga kina vi Vili Kesa, na wandua, vinaka wakalibu na sema tiko mai na vua liku kei tei levu. Dombula vinaka mai tei levu, wakambula talitungani vi di sai toro, vinaka wakalibu na sema tiko mai San Rafael, na singa levu ni kua, waka nui ni vinaka tiko yani, ni taka ni totoka na nraki o kila ni tō na wakila tali tonga via mbata toka na kawi ni kua mai tau, dhiri motokana ni se tiko ngā mai isa sa mai tiko talango i Ronald Park sa ia o kima ni wakao ni toso tu o Sherlock Holmes Dombula vinaka o ni taka ni o ni amaru taka na namundo ngande do sa mai amai tiko vutali na Vili New na longa New America waka nui ni vinaka tiko handi vikim do and singa levu ni kua Se venga na vanoa ni venga ravi tiko kina, wakadawa tiko na mbimbi se na levu ni longa niu, ni Vili Niu tiko kina na kawini koa. Ngomena nomoni, ni mbula vinaka. Sereka na lo manigara, kai tiko tiko
Kisa ndo umbulu binaka. Doon ngay toki mai, endo binaka tu banggara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singgi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turkana dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na baga biti. Kito rongoda, nito kendo na stonda bulita kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liugori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se utaka na wana nanu. Woli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan na ngona, kare ang ngona binakadina. Ngay indolo mo talanga ango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga, karami soli boy loloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena weibu no wale kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa orua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Kaya mbega ni pais teki na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buki iko. Girita mai na neto team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mo kuneki na nabibu kabagai labo kasi ni saumi. Gir mai na ono saiba dua liwa ono. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda mga binaka na ito kay kanda sa may mga tigo-tigo na buno lewo mo. Kaya wala may wangande, so sa may mga tigo-tigo tunday. O tawi matitiko si Sen. Raw sara na mga lewo fo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim and na loma ni rosa nga bulo ka pa niya uwa kesa maniyata na lenga kesa oti karuan na ambag. Sigaw mo na website ko itong gori sa TextMind. Kinabasi mo walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Boleh bilang ke Tine Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, nimbulo binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kinendo na nito bakataka kana laylay. No leu kutaka bakatotolo, nimber nirto yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Ese nimita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Benak seraman da kilatiko. Maulimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kinanaba ni telefoni 12525 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalalai. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ena kawani bugululu we kemada we California. Vima mani ruene kavi kina tolu ena singalewu ni lotilewu we kemando we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
Totoka nei tawi se roia mai vertona ronro langi ke na uto solor to mai ko te kanta tiko ani wa kamalua na kavi venaka ni moni tendendai ka tini ka vitu ni singa ni voloi pereli sengi mataka tiko baka vikim do mai nonda vikim do mai Australia New Zealandi venaka wakalevu na sema tiko mai ka o kerea ke wakai sengi matai ni no muni sema mai raungani nge wase tungai ani na nonda wata watongo na radio Bulando Wata do tiko na like follow us on Instagram bakatelanga kina na YouTube channel and a vevo ke saratiko wakalevu wakambimbi and kena waka sawi tiko ani na vi tukutuku so member letter tiko na vika member letter na nonda mbula wakatelanga kina na nonda mai tu and na vi wanua tani na vi matani tu le levu so and sambimbi mai nonda wanua kanda samai sasanga mbula tu and na vi wanua so ke tondo kai ni levu na ka ke to na mai o se tiko yani levu na ulutanga do mai daura ki tiko na nonda wata watongo na radio Bulando Wata e venga ni ti se mania se wurabura davanga o ni sa laki waka tiko tiko kina ia na vea kawi ni moni tike na waka rambuka e na ngonongo e daurongo di tiko kina e vidanga ni tukutuku so ngana i tukutuku se na ulutanga ratondo ke re tiko na tambana kartuwe toko ni talitunga waka levu e na kena mai didi waki tiko na nonda wata watongo na radio Bulando Wata o ia na Regional Pacific Islander Task Force. Ni kua na nonda ulutanga tiko na veka so me balate tiko na COVID na kena samai wakadawari tiko na itubaki ni COVID ka wakatoka itiko mai na emergency karto ala wakatiko mai na state o California ia ka ubia wakamatata takatali tungayani na tiki ni singa e nangele ke dawa tiko kina na emergency se na health emergency declaration mai na matani tule wango Amerika. Ninge nana makitunga mana dona ngona lekelek ngango. Ongo na programa Warotaki mai na Regional Pacific Islander Task Force and a radio Bulando Wata San Francisco na kauti kenta patamai. Ke toa vital no takatiko e na madha saoti ni klani so beka vikenda e da sanarirai vuturi beka na rongoda na COVID-19 ngai tukuni mai na COVID-19 sanda na wakandindi vara tiko kina ia na kai e rawa ni to kaya ni dondonu men to na tora tiko wakambimbi me to na andra vitunga kina ni COVID-19 era sa wakarita katiko na kenandau o ira nandau ni wakandindi ke o ira na buni wai ni watunga ngora kendi tukutuku ni it's here to stay whether we like it or not na COVID-19 e sana senga ni na beauty kenda wakandua e sana wakame na tikitu ni nondambula me wakanga ni nda kilanda senga i sudumai nda se nguane mai biti ndo toriti kina wakambimbi na nonda dhula ni tatarovi se na immunization shot me wakana misila na nganga se na tetanus shot na vekawa ya and the dhula kina ninda senke i sudumai me adha nangona ndalako ni kine i wuli sa watiko ya e sana wakatali tunga kina na COVID-19 na kena lako tiko ngo e sana liwa katali tunga kina ka kere tunga na Pacific Islander Task Force me na mai vital no teki tiko yani e na nonda porokaramungo me rawa ni tona kila tiko kina to e handran rabi tiko kina o ea un duwa mandanga na ka o wakila tiko wakalewu ni na ngona e songo ke tuko kina na vivono ni takatake so na vito se aki kanda songo butu sartunga kine lamani vale ka game beauty ko mai nei vakasala mai na matini tu na vitambana ni mbula ke sara menda ke bakainda lako it's only for essential services me bakana no dali buli back in the store se na no dalako ani na ke mesi be ira kar sa toribo ni kautiko and na baka umbi ke ni mata se na mask ndona kaya ya lava ki sartunga wakale menda e wakalawa te kisaranga menda ndara tiunga na nonde umpine mata sena mask ya ke to vetal no taksar tiko wakalebu ke rotono wakale silesi mai na Pacific Islander Task Force ni sapa kandina ndina taki na ngono ya senga kina ni veito bi wakalebu na mate taka kanda kilato na mate taka sena flu lebu weekenda santa mai ndende tu na nonda na ngona nda mai tuki na i Amerika manda roniu kaya enda sakilato na vi tiko nga na ngona ukilana tik buni ambaki na bula mbata and da sala ko ani da sakila kenda mendali dhula and a flu shot we kenda to mi viti to kilatunga na flu sena cold orungo wakairo umani tunga ya ni menda do kai tu ni inda mate taka na tubi mate taka
da sala kumain da Santa Maimbule Amerika Santa Kilatiko ni na flu shot ya ndo na ka enda sana dula tiko kina weekend to senga ni okenda kede o kila ni bunga weekend senga talanga ni do koitaka ya ya na mateni ngono senga da mikini ke vida na mbaki o senga sotituni koitaka la kolanga saba ko bakila na bingo na kede nga o sa tobi mati tunga saba kila tunga na mbada nga indonga na kalili vango o sa tobi mati so o sa mani baka mato te ke o mi ondo la ko tiko le dula na flu shot. Ia, nangona mai beito bitiko kina na COVID, lebu weekenda, sangani lebu weekenda ya sala baki saranga mai, na tambana ni bula kena matini tu, bendan daratiko na nonde umbini mata, karwaka dina takatiko, na kenandau keir na tambana ni bula ni senga soti ni lebu, e tauira na mate taka kanda kilatu, na flu, na cold, senga soti ni abito bibaka lebu, na ngona ya, ka bakantina tek ngona ya, baleta ni lebu ninda sa daratiko nga na umbini mata sena mask. Na mada rua sawa tia baka idurindo na health fair, bita bata tiko na Sonoma County, ka bito koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force ke na Radio Mbulando bata. Ka wan diva mantanga me lebu bekenda tona ito ke me toa ngoleni kina baleta ni ukilani ndali lebu tiko na tiko mai na Sonoma County bakatalanga kina na Marin County. Ia unge rongo the tingani abi donga tiko kina so tale na lotu ni sana lotu ni tikina. Ia baka idurital tungani singa batoya. Ia ke tō mani lewe talo tiki nandona wuni wai ka o ke lani ki roa sa me we talo noa e nandona ngauna e nananda wata watongo ko e wuni wai tiko ni cancer. We kenda na marama wakambimbi. No, we matangali cancer ndo tu we kenda na marama. O redi ko angona ni waka mask wawo ki tiko sanga ituko no koe ki rome we talo tiko sanga ituko no koe au. Sa tolungo na mbaki au sanga sartunga ni wakila e ndua na dona tuwi mate, ndona mbada. Au sanga iturun koe na dhawa iko dhakawa tiko. Sendo mbeka na kai ko nuwa tiko o sega tukina ni wakila na mbada ngai tuko no koe angoa saranga. Sa ngai ndusi o koe viao ni na umbi ni mate andara tiko koe na nona mask. Ka koe na vivo no kede o lako kina au sa andara tunga na nongo mask. Ko saranga ngoe tango makio tu ko sa senga tukina ni wakila na mbada. O seni wakila na cold no flu. COVID-19 ka koe endina ni o sa dhula e na idhula kede matai ka rua ke na booster shot. Ka usando ndaro avo ki tunga na nongo mask. Ea saranga na kau ke la ni tango maki o tiko kina ka sa senkina ni maitobi au endona bada. Ia. And State of California e mai dhawa tiko kona emergency declaration, health emergency declaration, mai mbiute tiko na State of California, da ke la ke ditungo New California, ndona state, ka wakai matai ni state e a mai songo saranga e nangona sengi tikawu mai kina na COVID-19. Matai ni state me lockdown e ana ka tinika vitu ni singa ni wula machi e na ronondolu tinika diwa. Ia, ka sa mai o titiko na emergency declaration ke na health orders ka biuta na State of California and wulo January ni ka tinika vitu ni singa ni wulo ni Wasatiao na wulo February. Ka tinika vitu ni singa ni wulo February nga sengei o tingo. Ia, e na wulo May, sana mai dhawa talitunga kina na emergency declaration ka biuta tiko na matani tuli o Amerika, se na federal declaration and health orders. Ko ia kona declaration ia konda mai wa kila kina da mai tura kina na ilavo asuli mai na ilavo. Weekenda na rawani tura ilavo kina ia sana mai dhawa tiko e na wulo May na tiki ni singa na ukilana me ne katini kandua ni singa ni ambaki ongo. Sana mai dhawa talitunga kino ya. Ia, senga ni kia ni mbalimbali ni sana dhawa tiko kina na nonda wi tala no taka na COVID-19 me wakaira tatau na katiko mai ra kere tiko na kenandau menda wi tala no taka tiko nga baleta ni COVID is here to stay. Ena senga ni na beauty kenda na COVID-19 ka sobi kenda tau na tovi kenda tau na COVID-19 tō sa ana wakila tō ngāngo, mea dhawa sarnango ne tō sa kadhiwe ni kina. Ia wakatoka i tika na long haul COVID, se na long COVID, Rani tōna wakandina dina taka vikim do na sema tiko mai ane kawini koa. Sombe aka vikim do atovi COVID talenga. Ayaunge mai tovi COVID tunga na ambaki sa oti na January ni ambaki sa oti onge wakila kina na COVID.
ka erani o kai ni se wakilato ngango limu ngona wakai santo leka nungui dengo se dongana kai lako mai ke la ke wakalilinga na mo deu sa wakilato sa to mate de bikava ya io onge indo wakawili ko wakarongo the tiko na kena e lako nei wakamadala member letter na long covid au sange torara tiki na ui sa ko embekango ko ana kai bimbi kina ke wakai do lako mai na e sona itukutuku sona news release, press release, men da wili kan da rongodan da sarava, me rauninda na ke la teo kina ka waka imbali tukina na weka da la kuduru mai. Ia, waka bina ka teo kina we county ke the sara i tiko ngoa i California, rawa e tunga na weka ni Weibuke. Membalata tiko na kena rawa ni da tango maki kenda se menda sasamba i tiko kina e na kena rawa ni tobi kenda na COVID-19. En duango ni sa may dabango na health emergency declaration ni COVID-19. Endo na kai sa wakararota ki tungo na kena solimai na idula ni tatarovi ni COVID-19 wakatelanga kena na home test kits wakararota ki tu ia oroni kai ani wikim do na sema tiko maingo ke wakai do tiko bole ka tiko na Bay Area do winakata na home test kits e tiko ngobi au na home test kits ka solia tiko mai na Pacific Islander Task Force rauni wako yani ka Weibu ke sartiko bakaliabu ke la mitunga i wali. Nda senga tuni ki la ndu embada rara tunga na nonda tura mai na home test kits. Nda baka nga takaru nda ke la tiki na COVID ongo se mate takanga se ndua tali na mate. Ia, yana wekai so ka o na numa menda mai vital no tuga ni kina e na singilivu ni kua e na nonreto e wasininga o na tiko na Regional Pacific Islander Task Force. Da mai baka na numi tiko nga ni COVID-19 e senga ni na beauty kanda. It's here to stay. E sana mai tiko wate ke kanda ka sana mai tiko ni nondambula e sana di tavinga menda na wakatawuli di kanda menda na kilana vika ke sare endondo menda kila me rao ninda na tango maki kanda kina tango maki ira kina na itambangase ka wakatelanga kina o ira na nonda lalai ni sa tiko talanga ni dhula ka rao ni ra dhula kina o ira na lalai we kenta tona sa dhula o tia na matai ka rua ni dhula tiko talanga na booster shot o wakawili ka tiko nandono banoia ni ke wakai sa oti ono na bula na nomu matai ni booster sa rao ni ona tura talanga ni ka rua ni booster ia dalak ngayani balimbula be kenda na saluri tiko wakapuni wai rani ko taronga rani ko kere kina ke wakai rani ko dhula tali and a booster shot ia be kenda tau na do tali takana i dhula ia au kilani vunga be kenda se soti ni do tali takana i dhula kanda tiko talanga iso be kenda and the senga ngani se wakambota tu na i dhula ni COVID-19 and that's okay e tu ke tu na nonda dondonu ke tau vital no takatiko wat kero tona wakalisi mai na task force ni sovi ke anda ke wakaenda senga ni wakambota na idhula mai na matai ni ngauna na re menda na wakambota na kena yanga na kena vinaka na idhula yo ke tona sa dhula ke to sa wakandina taka na kena yanga na kena vinaka e rauni o kaya ke waka senga na idhula e senga ninda maru takatalitiko na mbula inda sami maru takatiko e na ngonongo wakambimbi ke wakaenda wakasama takalistali na vika enda lako dhuruma na ngona senga i tekewu vitovi mai kina na COVID na kena songo na kena songo tu na takadaka da wakatambuina na nonda vito seaki ia ngai mi rawa ke veo ia e nangone sa lako mi kina na idhula se sa tekewu kina na kena visoli aki na idhula ni tatarovi ni COVID-19 ko ngandu tukuna tu ke ngana nonda ngalala nindingi ia ero ni kabinaka na idhula ni COVID-19 sipitonga na wa e na rusinga vulu kawana miniti Ongo na programa Warotaki na Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulandoma te San Francisco na kauti kenta patumai. Sera kataravangoni samai sivitongon na vai na rusang vulu ka 5 miniti na radio mbulando bata. Ona ve wakambula tiko kina ve melts, mbula vinaka melts, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, wakanui vinaka tiko ani vikim drama na city, wakatela kina ve chone koroi tamana, dombula vinaka mai viti, mbula vinaka maramatau irena tema vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua.
Diva menan dona singa ngome doroni mai vital nome beletana no mundo isongo ni aerobics mai San Rafael bula vinaka via vina no mitalitinga o Tauirena tema ve se misi rembevu na coal mining town mai Gippsland dombula vinaka na sema tiko mai Gippsland ne kavini koa bula vinaka ne letileta yo coming up waka bula talitinga vitali matikimbao vinaka vakalevu talei na sema tiko mai na 5.5 TV Road mai Kinoia, wakambula talitungani ve Dasha Hidden Blood. Vinaka wakalevu na rebuke. Dasha. Wakaduni vinaka tikuani ane kavini kua. Wakatelanga kina ve turanga tau. George TJ. Congratulations. Wakaduni vinaka happy birthday. And all of the above. Wakambula talitungani ve Semisi Rembevu. Bula vinaka di Wuki. Wakaduni vinaka tikuani ve Kimdo ane kavini kua. Wakatelanga kina ve Peter Francis. Vinaka na sema tikumai ve Kimdo Kede Sara. And border town, my Koroa, New South Wales, Australia. Vinaka wakalivu na sema tiko mai mataka tiko ni tusi tiverto, my Australia, my New South Wales. Tema na sau, vinaka wakalivu na sema tiko mai. And kavini kua, yeah. Sana no numitali tinga mbutena bula vinaka na tena sema tiko mai Concord and kabi vinaka ni kuan don bula vinaka tau diri motokana wakatela kina vite vita longa ni masi vinaka wakalivu na sema tiko mai ne kabi ni kua wakambula tali tinga ni vechone vulawa ke liti ana koi bula vinaka liti bula vinaka Oscar Rala ke kimni ke de sara na wako loritiko and vetol ningo ni salo ni wako loritiko kina and kabi ni kua vinaka wakalivu na sema tiko mai kere tinga don't share, don't like and follow us. Siamo
Isando umbulu binaka. Dosen kay tukimay, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi tuki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakakana baga biti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda ulit tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liubori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na buana nanu. Boli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan na ngona kare ngona binakadina. Ngay indolo bo talanga ango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena bebo no bole kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabo ni telefoni vitu seba vitu, wadi urua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Yavalata deo nangai velata na radio bulan dua vata. Wei talono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi
na puni wai. Rongoda na bana kaloka na venga kabini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kianda na kaibiti Amerika. Ene kena semi na namulibo-libo Senegas, kita urani bukiiko. Girita mai na Empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Ai, kemando bakando tunga mai biti. Sa baka matalau na nomando kovati. Sa lemo na kemando tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, karek. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be? Na maulimat wele. Dokona na nonda business na ngoni tau kaya Amerika. Dau kusamai. Dau mai woli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulan Dovata, Mekauti Kenda Vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
Ko toka nei tawi se roi arto mai. Ve waka maro tak tuka ni kina ve kianda nei lau nandela i sea. Ko tamai kina nangona ni savotongo i tine ka 5 na miniti me 5 na kaloko. And nandangona wata ne kawi vinaka ni moni tiendendai ne ka tine ka vitu ni singa ni Vuloi Pirelli. Waka mbula tuka ani ve kiamni na singa i sea mabo tiko mai ne kawi ni kua. Ke ritunga ani ke o sea tunga ani na nanda wata. And ve kawi ni moni tike na waka rombuka mai na tolu ke na vitu na kaloko. O ni nandau rede tiko mai ni ndau wakatangi taki tuka ani na i tukutuku ni Beiboli en dua na i tukutuku en tukutuku ni tuku ani ki tō rau ni Wokeke Muni and ken saumina no muni bil ni telefoni rautalanga ni Wokeke Muni and Smog Check membala te tuku na motoka ia ngore rto en dua na kambani se na isongo mbeka rto wakatoka i tuku na SoCal na Amplify Ia neither ni kambani. We wakatunga na PG&E se wakana we kambani Liliwe tu and nonda banua wakambimitungo na State of California. Ia ortona amplifier tu tiko mai Southern California, ia mai Los Angeles. Tu tiko kina na kambani lewongo karto wakaitawi sara tiko wakalewu and kena sangai menda bukei na kautamata mai na wasa Pasifika kanta samai waka i tiko e na wano lewongo Amerika wakatalanga kena vira mai na we matani tu waka esia. Erto webu ke sara waka lewu e na kena saumi na liba, saumi talanga na rent, ke wakai so era and tiko na nonre so mana rent nonre so ni rent wakatanga kena na kakana erto webu ke talitunga e na kakana ia koia kando mbitu ka ni kena na nombani talewoni ke wakao nindau wakamure tiko mai na nonta programa ina wisinga ni na reida ni ndau mbiu ki tiko ani na non roto i tukutuku mbiu wata tiko ani keni tukutuku ni webu lingorto na kambani ka wakatoka i tiko na Amplify ia erto webu ki tiko ena wikawao ia kandua na ka o waka samataka tingo na nungu waka na numa tiko na webu ke so erto suli tiko na Amplify o waka samataka sara na wital nota ki sara tiko waka lebu en senga walinga i California ngoi Amerika tō dhako and kena sa wakamenda sa toso tiko e nengo e nandua na i toso nandua na ngau na sa na laki wakatambui kina na nonda na kena didi tiko na motoka ka senga ni didi e na liba ke wakai se waka tau mbeni sini tunga e sa na wakatambui mo na waka didi motoka e ngoni sala koe ana motoka kede e sa na yado wana ngau na e sa na tukuni mai wakalau taki me sana monan rebatanga na motoka waka liba era wakatoka i tiko era na electrical vehicles se na EV ke wakani nando rongo de tiko na EV e ana motoka didi ana liba se nganinga ndrevikina na benisini. Ia, sabati ko ana i tostoso ni ngauna kanda sa tostiki nango, ko ngone ana ngonongo na matanitu lewu Amerika, e sa biuta tiko mai, na i wakasala, ke waka indua ki anda, se sobe ki anda, e ranreba taka tiko na motoka, i tiko ngā iso na kambani ni motoka, i tiko ngā na brand e na model ni motoka e rasa didi ke waka rasa didi tiko e na liba o i roia ke waka kamanda ke waka indua tiko na nomo motoka na Jeep Wrangler o ngai wolia walitunga ne mbakiongo and it's electrical na Jeep Wrangler mbale tango indua vera na motoka ka tiko e na i kobu ngo ka tukuna tiko mai na matinitu ke waka indua i kobulia na motoka it's an EV, say electrical vehicle. Duwi rongonongo na Jeep Wrangler ko na yambaki ngo bambuta 2022, 2023 ka sa tiko bombuli tiko nengo. En sulibi ko na matinitu lebo Amerika e vitu na undolu 500 7,500 en somi kemuni talikina ke wakao nivulia en dona motoka wango yang ke waka sama takitiko 7,500 tamani lavu lebu ia mungai taka na ngonongo na isoni motoka na electrical vehicles ina motoka e radidi tiko na liba e sa wata litunga ia na kenri sawe koia e soli tiko kina na matinitu na matangali labu wango me rauni na biwa kongeti tiko weekenda menda wolia na motoka ka sa didi wakitiko e na liba ka sa
Abalati tiko ena liba yana vanua enda sa tosa tiko kina na ngonago sangai tiko nga yana vivu ke mai na matani tu levo Amerika ya senga tiko ni se matata na e tiko talenga na vivu ke kasoli tiko na count na divosotia na state ndui na state ndui na kai tiko kina se na lawa e kobudi tiko kina na vikava ngo ke baka dona no motoka mo saboli ndo na motoka waka liba motoka liba mbeka motoka liba ngo na ilavo na soli talani viko yo so se senga ni tora tiko vida na ilavo e solia na state of California wine dua ka voli ndo na no motoka liba of course na Tesla e o ka tiko kina Tesla kena so talena kambani wa kana jeep ko tuko na tiko nia ia ena gai tuko ni sana toso tiko na ngau na sana toso da ke tali tiko nga na wili ni kambani ni motoka na model na make of the vehicles kara sana wakaliba takitiko e sana gai ayon vital no itiko na ngonongo e senga tiko ni se matata ke wakai sa solia mai na matani tu na vivu ke ana vitu no ndolo lima na rau sena incentive na vikai so mena wakongeti kenda tu ke waka menda bolia indo na motoka liba e senga tiko ni se matata en wakadava ke wakai sa solia mai na matani tu na vitu no ndolo lima na rau ana solia talanga mai vikenda na state na vibuke e tiko se na vikai so waka me wakatoka i tiko yana incentives vike anda menda boli motoka liba se senga yana vanua se senga tiko ni se matata ia ngai waka samatanga ke waka mo me bolia ndona me soma mai na matani tu levo Amerika vito no dolo lima na rau te anga i tiko taninga na levo ni lavo is na solia mai viko na somi ko mai kina na state of California sana ponto ni labo binaka toko ya waka bimbini da kila tiko ke baka sana tosti ngana ngona en tukuninga mai kila na nomu deposit sena down payment mo bolia kinen dona motoka na vida tolu non dolu lima non dolu beka saroni ko bolia kinen dona nomu motoka liba gai waka samata na labo na solilu stala me viko na matinitu ke na state of California so ngana ka menda na waka samata ka tiko menda na yandra vitiko kina men da waka samata ka tiko ni sa tos tiko ngona ngauna go with the times koia ke waka o tiko beka ni tuwa o eu na mbaki mai ngo mo sana vule talentona no motoka wo dena vinaka me sana watiko ana no to waka sama to sa tiko bu waka nana no taka tiko ani na motoka liba me to sana tiko bu boli motoka liba baleta na motoka didi tingo na beni sini sana lako tiko ngango sana le wotiani ka sana senga ni rawa waka lawa me to nan reba takatale na motoka didi tiko na beni sini so ngana kamben to waka na numa tiko na kena sa tosa tiko na ngauna ronon dolu rosa ka bulka tolu levu sarnaka mai veve sau tiko levu na kavobo na technology na ngauna ngo sa vanga yang e vatale au kendo to me to ke to vital no taka tiko na bongi we have to keep up with the times na veve sau lako tiko ngo waka samtaka mantanga na nomu boli taleboni ni boli taleboni na vali le tiko nga o kilaro niko Nio sena ngai bole ngana taliboni sena totolo tiko na kena no mo baka nga takala kalau nga sana le berberai
Warden roka ni vanua wata. Yana mata seren da rongo da tukani na kavini kua wudu ni keche. Sa mai voto kina goe tolu na miniti me lima na kaloko na radio mbulando vata wakambula tali tukani vi kamne na sema tikumai na kavini kua ni mbula ni mata vina kamai wakanuni vina katiko ni totoka tu na nraki se venga na vano ni sema tikumai kina na kavi vina kanimoni tende indai wiki to tu city na bebo no tali so wakanuni vina kani rongo vina katukani na mbeo liba ni radio mbulando vata na kavi vina kani kua kono via wakambula tiko ana sera kataravango ve torang nei ta api meleki sena mbao ndo mbula vinaka mai Richmond wakatanga kina ve Yuda wakolo ni mbula vinaka tukiti ve sikula wakanuni vinaka tukani ve kimanrau vinaka wakalebu na vena numi tiko mai kono via wakambula talitanga ve mele koto mbula vinaka mele wakanuni vinaka tukani ana singani kua wakambula talitanga ve teri tuimanu vinaka wakalebu teri na sema tiko mai mbula vinaka wasuni matuku wakanuni vinaka talitangani vi kimdo mai mbua ka wakatanga kina vi laveti mbali suba mbula vinaka yanu wakanuni vinaka talitangani vi kimdo mai Australia wakatanga kina vi nakamu mbula vinaka Milienda Veta dombula mai Santa Rosa mbula vinaka ratu isikeli tambaka udhoro wakatanga kina vi Neila Chile Tanda Veta wakanuni vinaka tikani vi kimdo beba no eso ndo siama tiko me kina na kavini kua o nui takani na ilutu tiko ni tavi dhavanga ngaravi tiko na kavini kua na vi sereso wakatanga tiko ani na radio mbulando vata. Nungundina
Solo bove leiambe Gai nanu miyam Niko sana laki sana ningia meno muvakama kama yoti nina mwilolo mani komiltia kirai koya kona numa kandingia lembuna mendrau na Isandong bulu binaka. Dosen kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May bako muli ang madoni turtana dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakakana wagabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda ulit tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasaranga iliyongori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Woli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangana ngona karyang ngona binanandina. Kay indolo bo talangango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga karani soli bo ilaloma. Wei kiamuni mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Balaka? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o nila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu tuwa katabia? Sa tumu mantanga na numundrang ay senga tu naman tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nindu na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matay lalay.
nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu be kemada wa California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemada wa viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Endona mate kuniti wale bobe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana baya tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate na hepatitis B. Ongo libu dhaki na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni nada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kontiko. Na bakani sa ngosoti ni kene bakata kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vitu va 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Sabolai
Tomo i veva kamaro taktiko ni ave kianda na sabuni ndelai lamai and a radio mbulando vata ko tomo kina nangona de sa sivetangona 5 and a tini ka tolu na miniti kenda waki kamni na singai sema vo tali tiko mai ken nandua tale na no de wasini ngona na kavini ko mbulavenaka Craig mbulavenaka neighbor ngo ke to ve vola katitunga ke na turanga na turanga weka kai sema tiko mai na kavini ko ndo mbulavenaka mai Fremont mai Newark wakanuni venaka tigani vikemdo and na kavini ko Vikam nina singe sema vo tiko mai kena nanda wata watongo na radio mbulando vata vi singa ndo vida tiko na programo ndo mai tawana tiko na nande wasiningo na watongo mai na tolu kena vitu na kaloko. Ia keba kao ni ndo the lata senga na lenga o yana kai tali tiko kena na nanda wata watongo se ronyo kai na technology na ngonongo sa rawa ni o ninge sa rawa tali na ngonanga o ninga lala kina rawa ni o ni scroll sombunga kena vi programo iso ndo mbitiko yani na radio mbulando vata Dua talenga nangoni sale rauni uni nangai saraba tiko kena na viporokara miso o ya keba kau ni sikowayani na nito YouTube channel Radio Mbulando Vata na YouTube o kelani bunga bekianda da sa kelatu na YouTube and do lako kena menda bakasangarana bekai so na bakamadale so leusar na video ndo mbiutu na YouTube channel Radio Mbulando Vata ya na nito YouTube channel keba kau ni na ngolkina ni nangai do reda kena na viporokara miso and do rongodi tiko na visinga and do limbiutiko kena nito YouTube channel Rona programo ko sureti ke muni mo ningai saraba ningai rongoda o yan do tiko na programo ndo rongodi tiko na be kabini lutu lebu rondo mai betal no tiko kenanga sinivuli polangereti o rauni kai ni sanga nindua sanga ni kelai polangereti weekend na itoke ya Dona kana ranu kana wealth of information tu wana turangango na nona kilaka sorangona ke wakanda wakasama taga wakatitombo tono via mandua talio kenda tona itoke kenda tona kivitindina ni to levus ani wakame bobo onde atungana nonda to kilana ve kai so member letter na ve veia sana na vitikina na ve matangali vosa ko ya o mandanga ngai mai vakumureti na non robe talano ana ve kavini lotu levu au sangi torara kina ve ki tome kandavu ando mandanga na sana i kandavu tolu sanga bulu vakandu tu na vosa vakanga takitiko ana nito ya sana kandavu au kila vakatal tinga kina mai ni tasiri do talanga kava ya tolu sanga bulu na vosa dio tarongi Io kito mai ono bulia ravuni nangara wambea ono kandavu ia ndo tarongi mai onge ndo vakami undo mandu atale ni so era vos tiko vakandavu nge ndo tarongi mai vio iko kilana da porto vital no tiko undo reisar ni vakami uvele da kito na kengure rai ni usenga tu nikila na so era vital no tiko na vosa vakandavu ia au senga tu nikila na kai vital no tiko mbale tongonea ia nangona au sange mi rongo da tiko kina na none vakamadalo polangereti sange torara tikina oi saruta doanga ne sana tolu sanga bulu vakandu tu na vosa vakanga tiko na ndone sana ko kito mai ono kito ndo kila sange tumba da mai usando rongo da tungani do kena kito au kenda to vakai vaka mbautunga na nito i vosa na vos kito vakanga taka na mbali ngani vosa dangai roni da kai kina ni kenda to me kandavu na sano kandavu baleta ni vakai ndo malu tu na ni tu vosa io ai vatu yana ni tu mbali ni vosa mai kandavu vikito manda me ono i livu na vosa vakanga takitunga kina na vosa vakambau ia do tale na kau ulida na nongo vakamureti ko mai na non robe tala no tiko tupe ki ngasini vuli polangereti ni da tukuna tiko mantanga na vosa vakambau da tukuna tiko mantanga na vosa vakambau ingo sanongo na kirondo vimba tiko kino mi vale ni da tukuna nita oyo na kimbau ngorna ni to vosa asan da tukuna ni vitalia sarang dio kimbau seng tingan dio kila na vosa vakaviti ia anak ni vimba tu nga wako tini iyo sange mitura ra tiko ni wako madala taga tiko ngasini vuli ni
ke lana do toka na tala no ambalavu, do toka na wakamathala ambalavu, tala no taka tiko koe na wuna kanda do tuku na tiko kina na vosa wakambau, ia when in reality, tiko ngā na vosa wakawiti raramba, kanda sami wakaenga taka tiko e na vosa wakawiti raramba. So ngana ka, koe ana wuna au sureti ke mni kina, ngo sa tuku na tiko vero nonongo ngone lewa, ke la ni sami indende tiko na mbule mirika, sa wakame sa no ke na vosa taki wawaranda, wakame sa kanietu na kokoroiti na nonda tau vosa. Ando sureti, au santo kai tiko vero nongone, nrorongoda tiko na porokaramu, domi tiko ani na YouTube channel, kara domi wakamathala tiko kina polangereti, memba leta na nonda vosa, na vikai so. E dono menda ki la, menda vital no taka tiko, mba leta ke wakai senga, ke wakai tu senga ni, tu senga tiko mandanga ni kila, lewu na kau kenda tau, tamba wata ki au, ngai wakadhawa na dhawa e sa ngai wowe kenda tō mito ngai wakandeo taka virto na ngoane virto na maku e ndui tiko na mbula wakaloloma ke wakai mito wakasama taka ke wakai tō senga ni ngangaro ni kina tō iandre en ravi kina ndua tali na porokaramu ndo rongodi tali tunga en radio mbula ndo wata ngonge mai sebu tunga ni porokaramu na madhauru sa wati na vea kavi ni wakarombuka ndo rongodi tukina ia me wakani na ndrendre moni na scroll sombo ni wakamure sombo na porokaramu e na wakaromboka koe asa andu mbitu ngani kina na YouTube channel na wakailavo e na wakaromboka. Wakailavo e na wakaromboka sureti kimni ningai lei rongoda na nonrobe tala noa tupe wata ke Mr. Semi Tukana na turanga katau ia wutaka na Sole Fiji ka o ke la nina vivu ke sarawakalivu we kenda tau senga tiko ni do kararawi kenda tau na maruru i lavo. Do tala porokaramu vina koia ia e watiko ia na vikai so e na mai lewe tiko ni nonda wata na radio mbula ndo wata ka ndo ke reke mni tiko kina ke wakau ni singa i seama wau mai nge wa sea tiko ia ni na nonda wata ngo follow us and like us on Instagram ke na YouTube channel me vingo na ke ndo rongo di kina na porokaramu ni nando reida tiko e na nomoni notifications ni lako tiko ia ni na vikai so e mai tawana tiko na nonda wata ngo na radio mbula ndo wata. Sa mai siwa tonga na 5 na 2 miniti o sureti ke mni and dona ngona leka ngango menda mai ronga da bata tiko nei ronga mai balni songo me wakaindo veto koni tiko kina na Maoli Mat and na Montgomery Drive mai Santa Rosa and ngona mantanga ngona ve wakambula tiko kina ve Arvin na Ryan bula vinaka Arvin vinaka na sema tiko mai na kavini kua bula vinaka Meme Evans bula vinaka my sister wakadundi vinaka tiko ani and singa levu ni kua ve kimdo mai Haywood wakatalanga kina ve kimdo mai Australia ndo bula vinaka Yanu la ve timbali suva wakambula talitengani ve sista lani eta taki ve kata wakanuni vinaka tiko na vukuni wakawakarau ke na nonda tau songo e na moni madhango wakanuni vinaka talitunga yandi ve kimdo mai Newark Greg Philip O'Connor ndro bula vinaka na ve otini bula vinaka tukiti ve sikula wakanuni vinaka tiko yani ve kimdo e mosi na sivi vinaka wakalevo na sema tiko mai na kavini kua kauna ve wakambula talitunga yani ve apimeleki senambau yuda wakolo ke kimni ke sarna venga ravi tiko e na veva nua ni venga ravi o ni venga ravi tiko kina se na longa ni udavanga o ni vili ni tiko kina na kavini kua ni mbulvinaka. Ladies and gentlemen, I'm your
o gona rongo manuvali songo nei Maolimat. 155 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Matanga ni rongo, na i rongo mai wali songo e nei kawi ni kua me wakai veto koni tiko kina na Maolimat e na vea kawi. Ngo me maleta tungana veisu re tira ramba kina ndua na non the sota wata na Marama e California. Senga walangi California ni sureti tiko kina na Marama mai na vei state taliso e senga ni ndua na kai roni tuko ne ke senga ni Vitalia se mani mata lotu dava se na nduindu wakambauta ia e senga ni dona ka e Lavaki, wakawongana $5,000 na nomini registration fee, we kia mani o nina via mai wakaitawi tiko kena senga ni wakaitawi, ni ngole mai, da mai sota. E rato sa wakaro taka tiko na leo ni komiti, ka rato mbiuta wata tiko na nonda sota sena retreat rongoa, na vi porokaramu iso, ka na ngani tiki anda tiko na wakaikawi e na kawi ni wakarombuka sarangango, ka wakatelinga kina na wakarowai na porokaramu e na ngai singa wakarowai tō dhoko, ia. Sen dola tiko na wakaleo fomu we kia mani o ni na via ngole tiko e ani, we sureti raramba tiko me ta ngole ani na Marama Kevin, da Laki Sota, da Veki Lai, da Weiwa se taka na Veka e tō, e rao ni da na Weiwa ke taka tiko kina na non te tostos e na Veisinga. Se mani songo lotu dhava. Na ulutanga tiko ni non da retreats e na sota e na moni madhango e watikungo, step it up, leave it out, your faith founded in love. Meo tokaro takatalo ea, step it up, leave it out, your faith founded in love. Kalawa dhake, kalawa yani, kambula taka, na nomu wakambauta me teitiko e na loloma. E na nonda ulutanga tiko, se ne kau tiko ni nonda sota, se na retreat, e na moni madhao sarangango, wakarombuka na wakaikawi, ke na wakarowai, na ngono ni sana somo tiko me kina, na nomoni $5,000, na registration fee, sana ngai rauni na wakamatata taki ane wikimni, na i tuba ke te sara me maleta na singa wakarombuka, na ikawi ni wakarombuka, ke na wakarowai, erto sa wakarotaka tiko na leo ni komiti, karto mbiuta wata tiko na songongo, na oira merna mai wasara na mai wakaitawi tiko, ke na weka ke te sara kana leo tiko ni nonta porokaramu, e na singa ruango, na porokaramu singa ruango, au rede tiko na $5,000 menda soma, me na wewo ke tiko, se na registration fee, e senga sartinga ni vera rao na nonda registration fees e na $5,000, a ke na weka e rato wakarotaka tiko, na Marama, ka rato leo tiko ni komiti, ana kena didi waki tiko na non the retreat rongo, na pakisawati o Kelani a wakatoka i tiko na Women of Faith, wakaiduri e na e Petaluma, and a veterans hall e Petaluma. Iango, na wakaiduri tiko, and 5 va Saivandua Freeport Boulevard, 5401 Freeport Boulevard, Sacramento, and ngai mbiutali tiko ngai ani na tikinduango wa sa mbiuta o ti ani na madhao sawati na ngai mbiutali tiko ani, and na kawi ni kua me na rara tiko ngā bekianta beba kana numi tiko ngai ani, na nonda songongo, na nonda retreat, and na wakaiduri tiko, tiko na wakarombuka, kawi na wakarombuka, na ka rua sangabulu kandua ni singa, ni Aprili, ke na singa wakarowai tō dhoko ni ka rua sangabulu ka rua ni singa. Keremoni ke vei tukutuku ni takatunga yani, ni ngole mai, waka tokani, waka veitinani, veitumbuni, veitadini, da Laki Sota, da vei maliwai, da vei torulinga takawata tiko na non te tostoso. Step it up, leave it out. Your faith founded in love, kalawa dhake, kalawa yani, kambula taka. Bula taka tiko na nomu wakambauta, me te ana lalama. Ana nonda i tukutuku, me mbele tikanta na Marama, ana moni madhao sarangango, tukutuku katarawa, gona veisureti raramba tinga, veisureti raramba, me mbaleta tiko na Honor Foundation Seafood Banquet. Honor Foundation Seafood Banquet, ana wakaidhuri tiko na ikatinika tolu ni singa ni vulo mei, ula sarangamayongo, ruana kaloko na singa lewu kina vitu na kaloko, ana yakabi. E na wakaidhuri tiko na Dhiwa, Ross Valley Drive, San Rafael, $200 na isauni wakaikabi ango, se na Seafood Banquet, o ni sa na rireindau rongo da tiko mbeka na vika so, e rato wakaidhora tiko, se na usutu, ne non rato sa sanga tiko ni komuni lava na Honor Foundation USA, ngo me mbaleta tiko ngā na non wakaiaya, taki tiko na ngoni vuli, e na tinikandua na korni vuli, ane sano kandavu. Ka rato sa tiko na se didi waki tiko se tiko taki tiko mengo, e na vidha na mbaki sa o tingo sa
vida tiko ni ambaki ni nonreto benga rabitiko ngona sangai teka vukina e ambaleta tinga na kornivuli ana tikina ono yango e sambaleta na tinikan dona kornivuli ana sano kandabu ka ngoronga da tiko na itukutunga o tura tiko ni sasanga tiko na Honor Foundation USA merna menangai toso taleani wakatiti tiko yani na bebu ke ongo ke na vea sana taliso vira ke de na ngoni buli karavuli tu mai vanua ravuli tu mai na koro rani na bebu ke sartiko bakalibo ngo ke ni mbale ya ke bakao ninga lala na singa ngo se senga e rawanga ni na wako tu mai na nomni dau ke bakai o nivi na kati dona ka mo ni na bebu ke kina sa wakongeti na elomuni ni rau ni na wako tatalitunga mai na nomni dau membaleta na sasanga yang ongo karawa ni kaivena kina ngonongo sa leutu na ngoni sala ni wako i lavo na Cash App na Venmo na Zelle ka wakatel nga kina na Messenger payment ranio ni na wako tamai vero na lewe rua ana sa koroi tamana vitu saiba vitu rua walu rua saiba tolu vitu se ndi dhimba mbolambiu e na va saiba walu vitu lima tolu vitu rua tolu. Biu talitungai na nonro namba ni talibuani sena tikin duongo e sa biu talitungai ani ke na nonda irongo mai banglisongo e na nonda watawatongo na radio Bulandua Vata. Facebook, kartona mai bakai tavi tiko kena o le pani boni turanga sera mai angiri kei anasa koroi tamana. O te otinga ni tukutuku e nei ronga mai wali songo e nei kabini kua memba leta tiko ngana singa kei te levu. Resire tira ramba tiko na singa kei te levu dena ni se vole na ngauna ngono binaka ni waka rau me waka rota ki tūnei bondo na bekai so na reliva wakatelanga kina na kia na vital nota ki tiko na vanua me tū laki waka i dhili kina. E na wakaidori tiko mai Hawaii, lai Hawaii e na wakarowai ne ka rua ni singa ni vula September. Wakarowai ni ka rua ni singa ni vula September. Go endua na singa vinaka, ngono vinaka ni nonda tonga ande. Sa mai wala tonga Vili News, anda Vili News tonga. Go endua na ngono vinaka ni ngande. Se lewu tiko na ngona me tōna wakarota ki kenda tau tiko yani kina. We kim dona leo ni vei songo e so. Se ngai na wudi tiko mbeka na nomundo i songo. Se sa teko wutaki. Dhaba mbeka na nomundo i tuba. O wambauta na i songo kēwi tiko na kene naki, usutu tiko ni kena ndau mai tau e abutaki ndo ni songo e ana sasanga mbeka ni komuni lavo, se na sasanga ni nonda sanga amenda na vivu ke ani, vera mai vanua, go endo na watawata karao ni na mai kadewa ke ani kena na mundu i tukutuku ni sasanga na i songo thabangao ni lewe ana tiko, ni wakotanga mai na mundu i tukutuku ki ve iau, una vuninda kua e na Facebook, se na Messenger ngango, na Radio Bulandua Vata, rau talangani ni wakoto mai vitu pe, Pax Melts na novo, e ana no na Facebook page, se ni wakoto talanga mai vitale, matakimbau, e ana no na Facebook page, talangana no na Messenger, me rau ni keto mai vivu ki tuka ni kina, gona ngoni salaro ni keto na vivu ki ani kina, na Radio Bulandua Vata, kena maoli mat, e na kena wakatete tiko na tukutuku, ni na mundu sasanga. Sama i watonga rusanga vulu ka 5 na miniti me ono na kaloko, e na Radio Bulandua Vata, nonda Vale ni songo, nei ronga mai wali songo, e na vito koni ni maoli mat. Nei rongo, mai na wali songo nei maoli mat, e na Radio Bulandua Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Ia na sera katarawa no vea wakambula tuka ni kena ve misa ele mat te wakaloloma. Nimbula vinaka misaele vinaka wakalevu na sema tiko mai nei kavi ni kua. Ve wakambula tiko ani ve kamni ke sarna toranga ke na dorbo. O ni dhaka wakora tiko ngore mai a dhata. Dombula vinaka mai a dhata. Au ve wakambula talitunga ve kimdo mai na kuni mai mbanga. Vinaka wakalevu na ndau sema tiko mai na ve singa wakanuni vinaka tiko ani ndo talambeka na singa ni siwa ni kua. Dombula vinaka. Ungai tora tiko na singa na madha sa oti na noanga o girongo tiko no gikila tiko ni rosanga bolu ka 5 ngana miniti na bondo fiber mai navua kimbanga e wakanga kito vital no tiko the best of both worlds dali tiko me na kor wakanga e mbera tal na nonda bondo bas tiko beka me nandawa i suba
tona liu tale na vondo hanga tiko mai mbenga to liu tale mi na worto mi voli rua sanga vulu ka 5 ngana miniti Io konga nea au sangi tora rau kina na dawa liu tikina vera na nongu kai mai mbenga sa dingi taka tiko mer sala ngar li tinga mbenga mbale tonga nea waka ngar tunga I tauni ia tiko me na koro senga tu na mbili so mi mai na koro na siwa na mbula waka na koro o tiaranga I rosanga vulu ka 5 ngana miniti ra lago mai na vua na mai voli ani kina na vekai so rangandreva na mbula waka tauni mbeka rodiu kai ai koia waka nuni venaka tikani ve kimdo mai mbeka na kavini koa waka mbula talitunga ani ve rudi levu kai diwa venaka waka levu na sema tiko mai na kavini koa mbula venaka lanieta take ve kata waka nuni venaka tiko ani na vukuni waka rau tiko kina moni madhango mbula venaka Arvin na Ryan waka tala kina ve Meme Evans ke la ve timbali suba ke kimdo ke sarna sema tiko ngori mai niwak waka nuni venaka tiko ni ranga venaka tiko ani na bio liba di radio Bulando Wata.
Sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lailai. Me le uku taka pakatotolo ni bernirto yave ani na bulangi. Oi, o dea bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Esen nita so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Benaksaraman da kilatiko. Maoli Mart, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar sarani kina naba ni telefoni 12525 Vitutolu 58 ene kena itugutugu matalalai. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kawani bugululu we kemadawe California. Vima mani ruene kavi kina tolu ene singalewu ni lotelewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongondi na Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Isando bulubinaka. Dusang gay tukimay? Endo benaka tu banggara? Iyo ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya kito sa mista kasaranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda nito kendo na stondo bulita kikenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liugori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai wakaboleka ka waka se utaka na wana nanu. Woli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele, yado kina chase ningu nengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan nengona, kareang gona binakadina. Ngay indolo mo talangango na Nondato Boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga, karang isoli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena webu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando woli-woli. Yana Fiji Cover Store LLC,
100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Number di telefoni Vitu Seba Vitu, Wadi Rua Vitu Diwa Vitu Ono, Se Vandu Lima Tolu Seba Vitu, Diwa Rua Vitu Tolu, Se email kina fijicavastore@gmail.com. Na nonda biti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena ya kabini lotule, vei mundo e Amerika. Tini karuana kaloko, ena singale buli baka romboka, vei mundo mai viti. Ena radio mbula tua bata, San Francisco me kauti kenda bata. Buke, ena kena semi na libo Senegas, kita urani buke iko. Girita mai na Empower ena ono rua ono saiba, ndua liwa ono. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. When
Mai veratona seando moni o ia kua ni lei dende and radio mbula ndo vata wakambula tiko ari vikim do na senge sema vo tiko mai na kavi ni kua ni mbula ni mata vinaka mai mai voto ko e 5 miniti me ono na kaloko and on the wasiningo na vata and na kavi ni kua vikim do na senge sema vo tiko mai kera kere ndu tiko na like follow us kera ninge waseto ngai ani na nonda vata vatongo do makasara kera utalngani ninge sikova ani na neto YouTube channel o ana radio mbula ndo vata YouTube gai murike to talitunga kena follow us and subscribe to our YouTube channel and vevu ke saratiko bakalevu and kena sangai tunga me bakatete tiko yani na nonda vata vatongo na radio mbulando vata kove bakambula tiko kena verau lewe ruana marama ro andu tiko bole ke Amerika na andonango na balavu ke to mai beki lai vinaka sara e nangonango ro sa tiko bole mai bono levu indui tiko mai sabu endua esale toka sartonga e nandua na anu lala ka o bambota e tiko mbeka mai na e asa ani vaya vakai ngamea dona e sana vaya anu itaka ni nandua na singa e rau na talanoa mai na marama e ruango bula venaka anti to rika ului viti waka nuni venaka tiko e ani na vuku ni tavi soe ngaravi tiko mai sawasawa e ne kavi ni kua wakatelinga kina ve rusula muretini bula venaka rus waka nuni tiko ni nandua na singa rau ni to mai talanoa kino vambota ni rana via rongoava tiko na tiko boli tiko ngoe Amerika kena via se vuruvuru tali so na italanoa ni nomun rosali sutale rosale toia butaka tali tiko se tomani tiko mbeka na vika so e sasanga taki na nomun rau tiko boli ni Amerika ka salito mani tali tiko na vika so na nomun rosa tiko boli ngori mai viti ka vambota ni romaro taka tiko na nomun rosale tiko tali tiko ngori ko nga ya unu taka ni nandua na singa rau ni tona mai vita talanoa tiko ya ni vita talanoa tali tiko e na vata vatongo na radio mbulando vata kaukila ni na beba kunge tiki na vunga sara ka ukila talangani na beba kararama taki tiko ke na vunga bekenda wambota ni vunga bekenda enda mai tungo Amerika se valangi ka tiko mbeka ngana itubu me nandua na singa tona lisu tale ukila ni vunga bekenda toe vatiko ya so mbeka na tiko na itubu ni au na dua na ngona sana oti mbeka na dhaka sana ngai nungu dhaka tunga na ngande me usana wawo kitu lako viti le soma viti Amerika se na se buru tali so why not senga nindo na kai rendre ya kongone au kilani na vivo ke sarakino vakalevu ke vakamenda na mai vitala noa ke ira na sa mai tobole na mbula ivalangi e na dona ngona balabu sara o dia sarangai lesu tale ni viti kasarli maro taktiko na mbula mai viti au wakanuni tiko ya dona isongo kartobe toko ni talitunga e na radio mbulando vata na kena mai kadhiwa kitiko ya ni na vitukutuko iso na vingara vituko ya ni na radio mbulando vata dona isongo ngo na Hep Be Free SF Hep Be Free San Francisco Hepatitis Be Free o ni na rongo tiko na non ritukutuko ni do kadhiwa kitiko ya ni wakavida tiko e na Vea ua, e na nonda ngona vata tiko na vea kavi, kandau mbiu talitunga ni na radio mbulando vata na nonda Facebook page. En dua na sasanga yanga ka sasanga mbimbi erto mai waka idora tiko ngo na isongo na SF na San Francisco Hepatitis B Free, ke na Peninsula Healthcare District. Erto mai dua vata tiko ke na Centers for Disease Control and Prevention, se na CDC, dandorongo vatu na CDC. Erto mai dua vata tiko ke na waka na nanu ke na i waka sala e soli tiko mai na Center for Disease Control ya na ken bimbi menda na lakindi kevi o kenda keve na baki tini kawalu kalakodake. All adults ages 18 and above for hepatitis B. Menda lindi kevi e na mationgo na hepatitis B. Ronga de menak sarti kongo e senga ni dona kai somi na keva ka mo ni lako yani ni laki kerea bibu ni wai ni ngole ni balimbula vikium ni na senga ni tiko na nomu ni primary doctors Rauni ni ngolenga ni balimbula ni leki wakatarong irato I vena vanua e rauni unandi kevi kina where can I get tested for hepatitis B? I would like to get that test. E senga ni ndona kai na saumi kina. Koia ya na sasanga bimbi sasanga yanga kartoba kai dhorati kongo na isongo na SF Hep B Free
San Francisco Hepatitis B Free, kena Peninsula Healthcare District, wakatalanga kena na US Centers for Disease Control and Prevention. Na nora tui wakasala tiko ya, menda lako ya ninda laki ndikebi o kenda na baki tini kawalu ka lako dake memba leta na mationgo na hepatitis B. Dhawas armanda na hepatitis B, dona singa erto me vital no kino rona lewe rua karo didi wakatiko sero liutakatiko na sasangango and SF Hep B Free o lena ke na duatale na turangerto me vital no tiko ke tupe and hepatitis B. Ya dasando rongoda tu, ya dandorongoda talitunga na mate na kaina mate ni ngada dandorongoda talitunga na mate ni ngada. Ya go na hepatitis B ke pakai senga ni senga ni solibi kanta na kena idula senda senga ni ngunuba na kena buani kau ke pakai sa tiko bi kenda and rawa ni na laki buki me liver cancer. Na cancer ni liver, which is deadly. Nangone sandana lei tobi cancer kina ya isana senga ni rau ni dona kai dhaka. Senga tal ni rau ni tona lisu tale mai na bonoa ya ai. Koea imbimbi kina na hepatitis B, rau ni dona mbula bata kai tiko, mena laki inda kadibi ngone laki dhaba sarati kina nandambula, ya roni ndambula tiko roni kepa kai inda ngunuba tiko na kena buoni kau en senga nindo na kena lenga. Ya na kai mbimbi kina menda lako ya ninda laki ndikebi, baka dina taki tiko, o baka wili ka tonga ni ngone tukutuko ya tiko mai virto, sena press release, ka bimbi mena mai wasi tiko ya ni, an estimated 81,000 Bay Area residents have chronic hepatitis B. And then I really lebu walu sanga bulukan dua na undolo na leni banua baka tiko and a Bay Area have chronic hepatitis B, a disease that makes those infected 100 times more likely to develop liver cancer. Yet 2/3 of those infected are unaware due to low rates of screening and little to no symptoms at all. Yana kai waka domambula kina na matiango ni senga ni tu endua na kene waka takele kila sena symptoms menda kila kina sato bio tiko na hepatitis B. As a result, hundreds of Bay Area residents are dying from this preventable disease each year. Ubia takarua takatalanga ya. Endrau waka ndrau na leo ni banua to waka tiko ngoe na Bay Area saramati tiko na biambaki mai na matengo na kena tobira na matengo na liver cancer ya bu mai na hepatitis B. Tobi kenda toba kadava na hepatitis B and ndona ngona river mbita kini ndewa and nonda beya do bimbaka ya na non rutiko bat ndona tangani se tangani ya lewa ya ndona ngona ya river mbita kime kino ya ngo sange tukuni ni ndewa mai be tinani ngone kibe ngone kebaka endua sa tiko bimbitiko se endua se ngone leo tu ngai tobi ko na hepatitis B sembera tiko ni torana kena idula se ngonuba tiko na kena boni kau ngai laki wakalubeni na rawa ni na wakandewa be ngone sana ndewa saranga be ngone na mateo ya na hepatitis B ke wakai senga ni ngarabi na ngone sembera kina ni wakalubeni au nuitaka ni sanda na tora tiko ya na rongoda wakasama taka taka to taka wakadava to kuti kenda to yandi ke wakatu samba kitini ka walu se sibia me to la kindi kevi ana matengo na hepatitis B sanga ni somi wakandoma mbula ni ke wakai tobio tiko mandangango rau ni sa tobio tiko na hepatitis B yo sanga tiko niu kila mandangao ya wakate kiau that I do have hepatitis B ka rau ni unangai wakandewa kina nongo matapu wale yana kai bimbi tiko kina na nonda to me to rabaka bimbi na mationgo Nduongo California State Treasurer Fiona Ma, who is chronically infected with hepatitis B herself, said, "I was told that I was a healthy carrier. I was a healthy carrier of hepatitis B and that there was nothing to worry about. But if it wasn't for SF Hep B Free and initiatives like this, I might not be here today. There are more than 300,000 Californians who have Hep B. Given the deadly effects of this disease, we cannot be silent about hepatitis B. We need to sound the alarm."
Yang ona na vuna e mai dua wata tiko e nikina no radio bulan dua wata e na nonda waka tabulidi tiko, na nonda waka raramata ki tiko, na waka ungeti tiko, menda lako e aninda la kindike vi memba leta na mationgo na hepatitis B. Koia na nonreto I wakasala tiko mai na tambana nimbula, waka talanga kina na Center for Disease Control, Center do reida tu na CDC, go erto be wakasala taki tiko mai go menda ngoa leani, menda laki ndikevi ke wakasa mbaki tina kawalu, kalakadake, lako ani laki ndikevi, memba leta na mationgo na hepatitis B, wakambimbi, ni wakando mumbula tiko, ke wakaindu e tubi koe tiko na hepatitis B, there is no symptoms, senga tiko ni kilai, koe au ndo baka samataki nandange kinda dalanga indu e sa tukuni mai o kaya sa mate dabe e mate na daba mate ba daba e tubi koe na cancer ni ngata ndandoronga tu liver cancer Italia mandanga e senga ni wakatabako senga ni ndaungunu and the kelatiko ni so e ramate and liver cancer sena cancer ni ngata ka senga tiko ni rando wakatabako ser ngunu ser ndaungunu yang ona kongona ngona buna and ndono metona tortiko kina wakambimbi wakarotali tu ngoleani tu laki wakataronga ngoni saladaba e rawa ni tona laki indikevi kina semeto laki test and hepatitis B if you are 18 years or over. Ando beauty ko yani en radio bulando bata na nonreto na ban taliboni rauni ni be tartar kina ka bakatanga kina na website Monisikova and a kena tukutuku mataila lai. SF Hep Be Free doon isonga-songa kabi toko ni tiko and radio bulando bata. Asivitong ka na ono and vito na miniti vakambula tiko yani vikim doon na sema tiko mai na kavi ni ko vakambibi tiko vikim ro na maraman rosa tiko sar tiko mai sabu-sabu and ngonongo bula vinaka antito torika uliviti vakatal nga kina ve rusula mburetini bula vinaka rus vakanuni vinaka tiko me baleta na mburetini do tal na ve talanon indo ngono ya vakambula tal tingani ve na wanga Aggie Joy bula vinaka obi wase langi bula vinaka tau bula vinaka no go favorite na itala sarusa toka langi vakatal nga kina ve serra banish koi bula vinaka serra vakanuni vinaka tiko yani vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua we vakambula tal tinga ve Joe Vasu vinaka vakalebu ve kimdrau na ve otini na sema tiko mai na kavi ni kua we vakambula tal tinga yani ve kimndo mai sabu-sabu, bula vinaka Ratu Kini Chochi, Ramasima, vinaka na sema tiko mai, Misaele, mate vakaloloma, vinaka na sema tiko mai na kavi ni koa, wakambula tiko yani vikimdo ke desar na turanga na dhaurovo, e na vuku ni dhaka va korma ya dhata, e na kavi ni koa kauna via wakambula talitinga vi seni viti, kamere mere, ni bula vinaka na sema tiko mai, Ruthi Levu Kaidhiwa, vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavi ni koa, kauna via wakambula talitingani ve lata ke ve kata ke kimdo ke de sara na leoni komiti do onga sarate ko bakalebu e no vukoni vakavarau ke na moni madhaungo ka vakatal nga kena ve Arvin na Ryan bola vinaka Arvin ke kimdo ke de sara na sema tikongori mai sabu vakanduni vinaka tikani sa sivitungo na ono e na walu na miniti radio bulando vata
Ai, kemundo bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na namundo kovati. Sa lemo na kemundo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupu. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, karek. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maolimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na Maolimat, wele. Doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Doko sa mai. Do may volleyball na Maolimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bungululu ve kemado ve California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu ve kemado ve viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Isando umbulu binaka. Dosan gay toki mai? Endo binaka tu bangara? Iyo, nimbulo binaka. Kita sengi toki bo sarangamai. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turtana dadakan na tumbuni wayway. Iya, kita sa mista kasarangan nakakana waga biti. Kita rongoda, nitugay kendo na stonda wuli tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay limbori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na wana nanu. Woli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan na ngona, kare ang ngona binakandina. Ngay indolo bo talang ango na Nondato Boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena vebu no boleh kata. Era talangani wakau tanga mai na nomoni ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomondo boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Senga, esan dondi na namaraw kinabuhay vingli wo wakila. Baleta? Kesa mani kadhibi na nongumbula, kimundo sana senga nilenga. Do na senga talanga ni rere walo mase mundo warakati ko nila wundrang-reng. Baleta ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu tuwa ka tapya? Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nonto pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin doon na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito kay kanda sa mga iwagay tiko-tikong goya Amerika. Rawa-rawa sar na baka leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, na kenay tuku-tuku mataylalay. Indona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matembo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi na matini na se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Mebakani sengo soti ni kene bakata kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na Nondato website www.sfhepbfree.org. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
Isandina sa royama virtona Rescue Brothers and dautangida nandondomo leo le sumai. Rito mai wakayati atu tikoyani na nonde wasiningo novata na kavi vinaka ni moni tindendai ka tinika vitu tiko ni singa ni vulo e pereli weekend to Amerika weekend mai viti sa singa tu city wakanuni vinaka tikoyani do tale na madha o bongo ni na tosa vinaka tiko na kena ngarabi na itavi na do tale na madha o bongo wakanuni vinaka tale tungani ni na do sema tunga mai kena radio Bulando Vata ia o waka sama takatongo na vida na madhao sa wati o waka wilika tiko nando na itukutuku baleta na nonda na kena sa waka dina tagitiko ni lele tiko nga mai na nonda tuku ni tiko na attention span attention span waka e tiko busar tinga mai ngo vir na ngone tuku ni tiko bia no ngone leo ko e bulida tiko na kame mbalitira na ngone na nonra sangai tumbo ke mai na kena kala na nonra mona ni sengi tumbu daki tuku mai na nonra mona na daba so te rau ni era bulida era kasa na nonra pakasama kena bika era reida ka rau ni na rau ni kai embudini mai kina na nonra i tuba kini pakasama na nonra rau ni na ngole ani mera laki ve maliwai avat kira tal ngone ka tos ni rasa tumbu daki tiko na nonra i toba ni ve maliwai sena social skills yo gaitu kono tingo no koe ni goindo na kaira sa bakandina dina taka na ndau bakandindike ni ira na ngone tiko busar tinga me na vir na ngone endondon menda senga ni vinaka mera wakatarai tiko na ngone mera sar tiko e na taliboni se mera saraba tiko na nonra me sulibir na iPad se na tablet mera sar tiko nira sember ni ambakirua ke bakar sember ni ambakirua mera me pakaleli taki saranga ke bakar rau ni to bakua ira saranga kina bakandua do makasara ia nangoner sa ambakirua kina mera sangai tumbu taki tiko mai me bakaleli taki tiko nga nangona e bakatarai kina vira mera saraba na mera redi tiko na taliboni se na tablet se na iPad ia dangir kila tiko ni ngonongo e lebu bir nangone sa rau nga bir ni tumbu bir na do ni be susu bir na me sa solinga ni bir na iPad se na tablet se na taliboni me bakaweli ratu ia ke baka tōna vinakata mera na tumbu dhake me na vinaka na nonra i tobo ni ve maliwai ki ira na tani ke ira na nonra i dhamba ke baka me na vinaka na nonra i tuba kini baka sama me rauni ira na ndeiti ko na nonra attention span koe ai tukuniti ko me tō baka lele taka sarnangona e soli ki na vira se rabaka tarai mera saraba na yalo se na ngito se na nonra cartoon beka do soli vira na taliboni na tablet na iPad yo weekend to talinga ng gase ke baka ito na to rewa politik ento tomata to na bakandina dinataka nindangay re ne bango do no tantambe kina everybody is on their phone to sa rai sumbutong nga bango o kenda kede saranga sabat ya no nondam bulai den do beka de so beka bekinto kim dona sema tiko mengo sember senganindo batiko ya ya eronu kaya the majority of people ne wili live weekenda esa vatu ya nda sa rauranga santa turtonga no taliboni menda sarakina da bola kina wakambimbi ni lebu na kai rauni ndando da kabatu senda bakanga takakina na no computer esa bakanga takital tunga kina na taliboni ya na nonda tu attention span sangai lay sombu tiko nga mai gondo na keni bakandina ke bakami ko sarava tiko indo na video do sarava ti mengor na radio Bulando Vata nando nga na vida walen benga na sekundi vida nga na miniti do sato stale sandu bangkara talindo tal na video sendo sato kitali kina video katarava sendo salak tal na Facebook na daba talimbekan na page nindo tale esa vasar tunga ya yang gesenga ni Facebook na BKR sa bakay dortungo na bekambani so technology na high-tech companies kaya na business itali so nirasam bita kaya dito nga may nakai na nonda talibon balata ni eseng sarto nga ni bukia na nonda to ito ba kini vakasama kung ano ausuriti kaya ni sama tiko nga may kina radio Bulando Vata to barong serto nga ko tali ni lako tal na video sendo tali na page sendo tali na dawa mo ni ngwala tali kina ausurit kami ni sama tinga mai
kina radio bulan do wata ya na kai sava kandina dina takitiko we are all guilty ni sa tos tiko na ngona na nonda to attention span na nonda to rawani sa raba tiko ndona ka si to wili ka tiko ndona ka e sa leka tiko nga mai do talangana kina vakandina dina go to na saraya le tiko to sara video TV to sarap tiko na news on tal tinga na talibon to red tal tonga non to taliboni lako scroll vango lo tiko na Facebook o din back na messenger o tinga to reda kire na news ya pasar tunga ya mekani me kuani to kurambitaka ni sawa ke tinga ya nonda itu wakini mbula kan to don back menta na ya andra vitiko kina balata na tos tiki no ko tos sambalabu di balabu tiko ka dona katelnga kilani weekend to na sama venga rabitu na daka va caregiving to sana kilave na kasartunga ni lebu bir na tampangase to menga ravi ratungo sawa kilato na ngui leva memory loss sa abono sarangaya to sa toso tiko ni kina ya tu se tiko na ngonongo na singini ko se rao ni to no viso takitiko me to kuni lia do pasaroya me to waka ngata toka na nonda to waka sama na nonda to ngabo ko boka me lebuna ka kuni TV se na talibon me to saraba tinga en dona ngona balabu to wili bola se to laka ni tumba na liti se ni kaumbeka se ndatu lak mandanga dali wasing libu bai kabi se da bandali vital no tu dali bi maliwai tu social skills kona bikabaya ni taka ni na rani na soli waka sama tiko and I kavini kua ni sa tos tiko na ngona mdo tu ni tinga go with the system o tonga rosanga vula kawalu na miniti me vito na kaloko and a radio bulan do bata dona ngona leka ngon da na ronga de tiko kina na karua ni wase ni nonda e rongo mai wal ni songo and a kavi vinaka ni moni tendendai me bakaya vito koni tiko kina na maoli mat. Sera katarabang gore beba kambula tiko kina ve nokenga rau ni mbula vinaka na sema tiko mai Australia ka vakatelanga kina ve nei tala sarusa toke langi vinaka na sema tiko mai niwa kena kavini kua ke kimdo ke sara na sema tiko ngore mai sabu don bula vinaka. Wakambula talitingavi kimdo ke sara na sema tiko mai na Ketis kona sen na Pasifika kona mai vale levu don bula vinaka mele ke Harry and Cots Fiji Limited don bula vinaka. Mona
kusi-kusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona nito bakataka kana lailai. Me le uku taka bakatotolo ni bernirto yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telenga ora to. Sarara saranga. Go enda so mangana kakana. Eseni minta so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Binakasarama anda kilatiko. Maulimat, Valley Marualima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitartara sarani kina nabani telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalelai. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu bei kemudawe California. Vei mamani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu vei kemudawe viti. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Yavalata, deonangai velata na Radio Bulando Vata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula, mai veira na kenandau mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rongode na bana kaloka na vika Avenue City and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kanda na kaiviti Amerika. Dreva na bei buke ene kena semi na libo Senegas kita urani buke iko. Girita mai na Empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Na nonda biti ke ngasi ni buli paulange reki. Rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika. Tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemudo mai viti. Ena Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kenda batama. Radio Bulando Vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ogona Rongo Manufali Songo, Nei Mao Limat, 1525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Wati ngani nonda wasa ni ngauna ni rongo mai wal ni songo ene kavi ni kua na ve sureti raramba tinga ve kiomani na marama na ve state kethe sara seng walanga ni California member leta tiko na nonda sota sena women's retreat wakatoka itali tinga na women of faith na nonda mai sota nda mai veki lai nda mai ve wase nda mai ve wakongeti tiko na sota singa rua na moni madhao sarangango tiko vutiko na sota na kavi ni wakarombuka na ikarua sanga vulu ni singa ni wasoti au karosang bulu kandua ni singa ni bulu pereli ngai laki singa to vako ni wakarawai ni karosang bulu karua ni singa ngai laki vitala tala ene kavi ni wakarawai $10 tikanga na wakale fomu $5 na registration fee kasana beauty ko yani wasan beauty na madha sauti na beauty tiko yani na mbongi ni kwa na tikindua na kena tukutuku matela lai ka wakatel nga kena na tukutuku se na fomu moni na rauni na beauty ani kena na nomo ni registration fee na $5 kena namba dava moni na wako te ani kena na kenroi non-rau namba ni talibu ni na maramai rua ka rau mona takatiko rau liu takatiko na kena dhaka-dhaka-taki sena kena Veital no taki ni tuba kethe sara membaleta na nonta sota e na moni madhango wakatokai tiko step it up leave it out your faith founded in love se kalawa dhake kalawa yani kambula taka na nomu wakambauta me tei e na laloma ninge reitha mai ni siko batale mai na Radio Mbulando bata Facebook page na keni tukutuku matela lai vesireti moni na ngole ani kena wakaleo lebo tukutuku katarapa membaleta tiko ngana Honor Foundation Seafood Banquet sasanga tiko ngani Honor Foundation USA me wakainta sakela tiko na vea mbakera tondo wakayaya takira tiko na ngone buli en vikorni buli kethe sara mai kandavu e a tekebu en tikina ono yango e sa tete ani kena e sano kandavu na tinikando na kornibuli e rawakaya takitiko na kena ngone buli kethe sara ngome mbalete tiko na na wakaidhuri tiko na wakarau mbuka na ni wasoi wakarawai na katinika tolu ni singa ni bulo mei tiko tiko na rona kaloko na singa lebu ke na vitu e na kavi e na dhiwa Ross Valley Drive San Rafael $200 na sauni wakai kavi o ya Kena tukutuku matela lai, ninguém se copa ngana Radio Mbulando vata Facebook page, beauty ko ane kena na kena tikindua. O tiu tingani nonde tukutuku ane rongo mai wal ni songo ane kavi ni koa, vesu re tira ramba tiko ngā kena singa ke te lewu. Sa tuku ni rau tiko ningo, ni me kaku ningai ulumbali tiko, senga ni kila ni sarongo da tiko ane na Radio Mbulando vata, na singa ke te lewu ena wakaidhuri tiko, ena ka wakarawai, na ka rua ni singa ni bula September, se vole muna ngauna, rau ninda tu wakarota ke no te bondo na wanome tona laki wakaidhili kina na reliva na ke ani sa o reliva sa wotungo na ngona me tona wakarau yani kina e na wakaidhori tiko mai lai e Hawaii e na ka rua ni singa ni bula September na singa ke te levu e adho mai na ke ni tukutuku matela lai na ngai mai mbiutali tiko yani e na nonde wasi ni ngona se na i rongo mai wal ni songo e na vito koni ni maoli mat donge wakota mai na nomundo i tukutuku ni songo na Tawangana nomundo i tuwa me mai kadewakiani. E na nonde rong mai wal ni songo e na Radio Mbulando vata ka vito koni tiko kena na maoli mat. Nei Rongo, mai na wal ni songo nei maoli mat. E na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Nanda sera katarawango, ona via wakambula tali tungani kina vikim dona tikongore mai sabu-sabu, mbola vinaka anti to, vinaka wakalivu na sema tiko mai neka vinikua, vikim do mai Australia, mai New Zealandi, kim do talanga mai na yatu kuka, kilando ndo sema tiko mai na veisinga, vikim do talanga mai Tonga, na yatu Marcella, wakanuni vinaka tiko yani ka wakatalinga kina mai nandelana mai Japani, o kilanyo ndo sema tali tinga mai kina, ke kim do mai Ngilandi, wakanuni vinaka tiko yani vikim do, and kavini moni tienda indai, na Radio Mbulando vata. Making
Ia sandina sarau, sarui mate dandina, ia sa mate dandina na nonta sana mo veita o se tiko e na kawini kua ni sa vitun donu na kaloko e na radio mbulando vata. Wewa ka vina vinaka tiko ane vikiamni na vito mani tiko mai e na kawi vinaka ni moni tendendai sa mai dhawa tali tiko ngo endua tale na nonde wasi ni ngona vata. Ka sure tikiamni. Wani nangai nana maki tiko mai, ngona vatanga, vatanga. E ana kawini mataka, tolu kina vitu na kaloko na mai venga ravituko ane kena ratu pedeli na novo. Radio Mbulando vata. Namani toka ningo, una vuninda kua, vinaka wakalebu, maroi tika na mbula, ni te wakadengo toka manda.
baka nanderubi wasi juga nunggu ita buta na bitan langgon na ngauna na sere. Sa dotu nga son toka. Baka lala ba suri nunggu gabo ka. Bata pa kani sabo lang dito na dito ka. No bita ni sing lalo to sunan tang gabo ka. So ba sini naket lalo tal gabo. Nissan Bulabinaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Da rungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema da way Amerika. Dini kina ruona kloka na single ni tusi di kina borowai bei kema da way biti. Radio bulando mata San Francisco.